Ifo ile tolusu tasi minute le tula iva ile afia tayao. Malotala na le tamu le somu le asa tayao. So se tasi faisana nongan tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusful 5 November se ia ulia le aso se fuluiva o teisema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse lau 5 sfultala pepa me alofa. Fa ile se ile aso fuluiva o teisema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le ua manu ile Radio Samoa vala ulo le Pacific Finance Limited ile ovalu se lau fitu fafa lua fitu monisi fam talanga. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tāwale la wiloa o le car for you. A fai lava ta sa ili sa tāwale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e fai ngaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Fai ngō fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva o na walu, pa fisilimo en po alofa. So fase fua. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe mano ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga lau penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau fou mai le poulenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa.
Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua ona o le langolango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala ai lau walo. E si fila kanga e wha tala whātula di whaingo le Aouli wha timu ma se ia ma e lango nai fwoi ma lili bea whapi wala a manta foi lele na inua fuala. Yeah. Ma lola soi fumaruia ma le laki e babai. Le pa ia la silasi o le tātou tau o lo mafuta mai pēr i le tautua wha o le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo e wha malulu atu
ia ona ua tau spragen ia le leo fo le nei Aoauli ia ona o nisi ufuafuaga foʻi sa feaga iai le faaiʻuga o le veiaso na seʻi mavae atu nei faamalo atu le talaga iā tiatia mo le tou mafutaga mai le iva i le taona leila ia o le fotoa faamatafi lana tautua i lenei foʻi ia Aoauli e se upopolenga se uso ia o le fatimutimu ia mai ia fo e tante misi alo fantu iai ia no la fo ie tante popole pe fatimutimu va pe wingo le aso ia a misi anta to ie a fia ngo fie ia so i forma no loina ile nga se leo le ma ini ia pol tinga o so ona pona evi ia po le le fia tala no i seisi pe o na wantu le tama e ranga te leva malo antu le sunga le o ia te vai ia ma tu sala fo o le tau e pe ona tau fantasi mai le tulai ono ana leila se o lia le tulai i vale tau ona Fofogamua po se man le wa tanto fantasi ai le vai ngola o le se o lia fo ia le tau le fa i le fia na nei ua se fulu ma le ono ia so le ni masina o te sema Eoi, o lono winga. Fai e saola o wha popopo lau kois. E fua foi lele I loko ko angailea o ngailea aso maloka ka whaovan. Ia, lo fulu lima ko e sel sfulu mareo. O longo winga. Ko e lima aso I e ko. Ia wewa aile mere wakupu. Wakau pi haino o mawhau whau mere winga. Wakau le slow wakau pi haino ma vau me wai ya ona onisi foi ya o tulanga sa fenga ya e ma lo le fai o le fai ma lo le ono sa fa tano vantu I ainga o lo ma futa mai ya wa no tu wa o nga le fa na le ganto foi le fa tano fa mo muala e o no pa ya le tua o le o lo o fa fa le ma I so se tafole ni antu ya Michel langi anto ma lole te talo ma lole on sa e la ngata leo na tanto pa anga masani yo e uia na fa amisi to voila au le telo le time ya te fa talo fa tu lava ya to ya na yo te mama na yo te ma tina ma tutua yo ya ma ila to foi wa ngalo na wa ma tutua yo ya ko anga e vali le pas ya langa makurka o nga ia ma fofonga Yo, antou fa tai show tina ya lau feed. E o fa kasi ale mole me ka o le matua. Ai toi au le leite teu. Yo. Okay, no voi ya fa yele siva siana warota. Ya e mauti no lava. Ele ai ma se siola na warota. E siliatu na ilo taiwi e show tina ya lau feed. E va pena fo ia show anti ya fani. Yo. O ai lava o tau, oi, koi kiki a ngalo ya kia. Yeah, sio anti for ya Perry. Hey Perry, it's a Merry Christmas, Perry. I never forget the Perry. Yeah, o lewa tanto ya ile vai tau o le tau mawhanawhana. Yeah, ai, man, na ia winga o le tau le whai, ngole vea sona se ima vai atunei. Ile wha moe fwoi e pe o nā ngai atu iai. Yeah, wai tanto te lei mafutai le asu for roili. Ya ona o le tamlusanga taito o fitu wa whaingoina o le Global Youth Sevens ya po o lea foi tamlusanga taito o fitu tupulanga telavou I le tupao li matumaita le sa talima loa I lea o ngau Dilworth I nai Epsom ya o le mana ia foi la o lantalu antu I mo tamata atu ia foi ona ia o ngā isi au whanau sot o oe arga kamirio ngea re iangi Ai utele ianga iantu lea o ngā Dilworth ile ya so for work. Sa o tango sa ili ya wha maunga o lea onga. Se le mea fo ile lea ka kou whamai. O fe me kua I lea onga. O fe e kua kai o I Epsom. Ia o le karangoa upi ia o le kama fo ile lea ngofo I Epsom malang karango. E ese vai ke minga mama fuka I mchasinda ile I malanga kui fafu. Ia pe ila o ngā lenga ngau kau masangi I awala I ngā I Epsom. Ya langa foi ya lui fafu ya lui su e me se kupe e wala ki ngai ngi usila ile vai ka workovic ya la walu yo malo of atas su e me se kupe wa ka mai ya ole tulanga pe ona anga I tui fo I tai o sole
matautia. Ole a onga le pito sili ona mau oa i le tūlanga o ona whanua. Ia wau tutonu o le nei e tunu. Ia e mau oa le tangata i tele o na whanua. Ia wa awha atau le whanua. E alua tua i maa se tala ia i lunga o le whanua. O whale. Ia o mea umala i lunga inga. O na value la ia. Ia o na maua mai e leo lo na tau. Ia lena e fia e miliona le au whai o le afoi, o le value. O whanua o le o ngā Dilworth. Lena tali malo. I aso i tok, aso whaweile, aso to nai. Ia a toa i fo i male aso sa nafa au te tele lava mo tau tālu sang. Lena mana tuantu i mantu, ia na mantu whaana lai o i le aso nafi. Ia ai o se tāmelo sanga ma tau tia. Ia o le foina awa ia tu ia le fionga ia le manu se mustiti. Ia me se le antali i polo nalo ia Wallace Titi. Ia malona pole ia Rose Titi. Ia o le mea foila le na o le na usta ia se uso ia le man. Ia ma na inu foi ana foala au. Ia ai toi sila ia le taimi nei ia walaki ia o laua. Ma faina minoi ona au. Ia o te lea le wha le tonu. Ma sano oe pa u le wa la inga kausioki foala au le man. Ia o na le faima e avea ia paki ia. Ia Malaysia wali inga. Anyways, ia o le tūlanga sa ia le tāmalisanga. Na au ai mai au e le ngatau au a New Zealand. O au ia o le whawhanga antu ai le taito o fitu tamaita ia New Zealand. Ma le taito o fitu a le tūpāo ali ia New Zealand. Au ia New Zealand. E pei o na iai. Ia, e le ngataina. O au Australia. Le au alii, le na champini, i na ua manu malo i le au taito o fitu le ali ia le afoi. New edition, malo anto i le uso ia dag, ia ma lana pulenga, ia ma le lana tau au. Paua leo le fai ina le au lea, o le lana ta alunga lea ma le au Australia. Malolo New Zealand, ia pae Australia, ia ona matamata leo le vaenga na i le faino. Ia o le faino o tamaitai, ola, so le ke fai aku. Kuso le mea kongwa le ka o le paasa o le kala voi le made in Japan, very fast. Ioi, ngā pā ia pangi, ia le au lea tamaitai. Whaino ia pani le au tamaitai i Japan. Ma le au tamaitai i New Zealand. Ia o le mea lan tupu, soli. Ngā pā o ke whaia, o le pupu. E le ngaka le pupu o le au tamaitai i Japan. O le pā e. O le ola, soli. Se pio le ola au ave upa le o i vai kaimingi. Ia, aruaku i. O pu e whaila le au tamaitai i Japan. E le se mea kau se pu e misi. Pu e ala lo vai. Arui fwailan, po le ala umi i fea. Po le ala usau i fea. E pu e arkinki ki Japan i arui fwailan. Nganga lano aruaku le sifa o i runga. Fa mema la whari le se release. O vape, soli. Makau kia. O le fitness level o le tāmru sangale. E whaiasi maua lunga. I le au lea Japan. Alu le fitness ale au tamaitai i New Zealand. Whaalonga oku, ia pe wakau ngaka. O le fitness level ale au tamaitai i Japan, soli. Se pe ia lau koe ka alo maia au ia o i le circuit, fo le HSBC 7s. Le pe ona amatalia fo le nei ia antau sanga. Ia, o le au Australia, le tū pāori, ma tautia. Ia, o le tūranga dana iai o le tātou cup final le tū pāori. Ia ma le tū pā o tamaitai. Ia, o le au ale under 18 se tamauli le nau mai a mai matau a vele ngō fo i o Samoa le tamul sangale. Ia, na mata ina fo i le tamu whai ana yalo ma tamu whanau mai lo tātu. Tunu e le whai ngō fie mai le tau ngō fie menei, o le sa ili ngō le visa, o le sa ili ngō le pāsese, ia o mea uma, ia e tangi lewa i rima. Hei, wha malo atu. Ia, wai uma le manu ia le tamul sang. E ui, o lena se atu ia le manu malo i le au a le afo i Roach Academy. Wha malo atu i le pulenga, le uso ia se pule mandin, ia wha pefo i le uso ia kalolo. Ia, ma le tau pulenga, wha malo le whai o le whaifa, malo le tau, ia langa tu vui lea. Ia o se tasi fo i o tamā, ia wai longa i tutonu au kila nei, i lona lango, i le ta longa lawa le nei o le lakapi,
le fionga ia ai ulu putea John Roach ia o le Roach Academy le na manu malo le sa ilinga o le plate ina malolo ile tamauli ia ua mufo I voisi awari ia o le nana se e tuai ia maua ile sikoa I minute fa popo le afa mulmuli le fia nafi ia nganga mai I lole inga o lo uilo le anga ua ka fa alonga kwar kaiminga pe ua sawa se me pe se le lava pa ka I le na le korua so malela a pe o le la mai o ile apia pa ki le mako fa le mamau le me pa kai la kava ia le la wore ia ko mosele ia manole fa yo le fai o a fier ko pa ki ko office longo mai kele longo mai ale aifo ia checks mai
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Pose masike ke mai piti pasina sapasui Oni tamato balipi Apa lava uatonu Uatonu lau pinangalo Tapa hai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti ako lope
se motoka. Hey ho. O le whaili le fitu lima, le masani na whai tō a au I la aso, o tō a au ana le wa matantoe a talatala noa mai a o tō, le na whai tō a au I le whaili na yaso la, o ma ua ma le fionga ya le au pepe, I e lea I o le ai fit ma ua, o talawantu le sunga le lingpule, ya o le tautomale e au nanga le DJ Sal, ya amu ia fui le au pepe lan tō ya o le wanga yantu I sambo, ma lo le so fu mo wia ya lo la ko le mo la ko ka ia li le pep ya sa velo ya tu lau tolanga Fofogamua ya ko lau tolanga ko ia se man ma lo le ta tua ma lo ko I ta pua I nei yasu ya pai si velo o I nei vai telefone ya le ho pa u me matimu ya no no wing or taula le fa me so ado ya tele na to so no le ya fu le fa mai le u ya te fa wa no mo se fa mo le le pepe o le la ko ru ko sanga aru ko waku sa pu ya ka pu o e ka usi le sila ku e ari o ingi ka no le mau manga o so ano fa mo awale pole o ata ya no vai e le to e shoki talo tato Okay, loa lewa ta pena so alo yer container e matua I lava le ele tatu talo mo asofisia ina New Zealand. Yo. Alela te mana o te alwa o te alwi sava. Ia. E wanwa e matfatalo. Ye masi ya me fa matmata lea o toanga. Yo, ne te wo mo vongo ni ato so o mo manga Zealand tatu mata ne te sanga ato. O le menta wala o pepe o na wa umana fa fo wi le umukuka fa le mai tele to sivi o te lo ana mana o mia fo ile le so alu ia le o tau mafa ile te mi fo na ta tia po na te ta na ta o toi o ya e lo ko mai so le kama le malo si melo le malo lo izamo ya sta mi fe so ta ya to ele uso ya mo vos ma tanga ele to te li watu e fai as fifia tu inalti namale fa na wolo te poi mai ya ai ole tu langa le tau sa mo se man ya pe no fai tu le man nei ya sul la ele tae ya na malu lava to pese matunga luenga mse fana ya e tai foliva e matua ele fana ta lir vevela yo ya alela wat afars fundua ya le matua pa wati mu ya ole nela wo fatse fana ya ultimo Samoa ultimo taeli yo ultimo New Zealand e ma yeta tamana le wo man fa futa ya fa ngalo tatu timo ta ele vale ya fai lo tatu te singa o leu tu ni se au se fai tai ya o tu langa sta la pupuna la so mo ali o le fainga malanga langa le fa tatu no man ada o si au fana na uman fa malu fa kumal pasifa so I fuala o pepe ese ma fa tamana yella to holiday ese el melo tu pula so mo cosa que mingi nga va pe era waringa mam ala so ka ko fo I fa mo ya nga vile fai mo o mene ya inga ya ilo ya la wali ya la wala sa fali yo alwa le fai la mazailin manuya a sa mo la ilo la wala ka wali fai na ilo sa fa mi sol e per ma ko fale sa ku pitkola le alo e se le fale ku cosa ko va e che ko fa ya ku lo ka ya o mai sia fa nga wa mai ma ya te ya malo ya ole nga fo le da ole wi da tu o alo mo fa na u sa mo e se fa tai ya le me fo nga kan ko wi me ka ku e ya le va nga le I patpala ola ko a o ya so la le pep ya fa tai mo fa tai nga le ya ole fo la mo tai to le va nga le ye ni si nei ya ye si Australia fo ni si na sa mo pe o lo se ya le o tato o ye efta welta la vole le meso e fa malama ya ma talo ya e te meteo so vale le masa yo ya nga la vol fai ma nga I me vo e vai nei ainga
Ya, pau vai ngalele yo atu ye ta fa nga ne yaso. O te yo ye pia. Ei. Ane na ma wata la ya lo se malvanga mai so le o pia mele fata lo fa le lu se fuluari. Ei. Na winga la. Le la lo ta no vai fa ya te pe au fa le re me alu te te pia. Pa wale mea wa ngai ke ngai vai ke le o pepea. Alo walu ai o le SCP. Ia po le avo. O le avo le si PSP. Ano lua trai luma a se eva kwale me mai yang kaka I di makala ngai fa murmuri. Ai o sionga ponga voi de au pepe ya. O le mena wo e le fakalo fa manga inga. So le ava kun lima kala pe fari. Yo. Mai sole. Le vanga alu sole se vai. Ele lima kala ka kalo nen kalo poi mo kausa. Kusa wala nga alu fa yo kala le fa. So ngale pa wario. Malo le on sai ya. Awanga ya ka fa mangaku li mamur ka ko pokalami. Ka ko se ile fa ile skonga yo. Le se ya ke wisi mas. Ya afa ya woman la fa mai sa tapa plus se furu. Ya po sau a tupe foi fa nga mai ele click x. Ela fa mai nga numero ti sa. Ya wole te poli. E tangi do la telefoni la so ruvan. Ya lo no wingo ma to no viliat. Manu ya Christmas a le holiday package tolu afeta la New Zealand te man malo ai ya po le Samsung S24 Ultra ya po le cash for ya afeta la New Zealand man to fai longa na New Zealand ai se fo ya se ya Australia ya ya wol poleta to Australia le fai esa to se fai ese ya le se ya New Zealand ya ina ya lava le fo ya tato fai longa mole tato promotion. Ya, ole tato o tulanga la na ye tato fatto le mo tato ti saula como ma na ya tele solo ole te mi level tanto se I le ye man to te mi aso malolo as parele la so fu fit ya aso fu valulo ya il matu so fa ye fai la solna ela la fatto top ya pengon so fa il tae ya o so le uli wa no ai lo mal tato se sorry ya ona longo no winga fai fola ta pokala me le siva ya ya wa tau nei lo poi la to yo va manuina manai a fa yo se si o le vai nga le ka ke masangi ya ka uma ya wa le la wa lo fa happy birthday ye le kirisi masimar ka usanga fu ani au te puli sta ulo ale se ya tava ya tola bulia le si matula va pena pe cancel le ya wala va volenga fa kama voile de ngi kausa e kasi kausa ngo fo ya si kere kausa nga ni ra yo quiero que pole la ile te la ngala nga iskanga ya kai amuia o ko pension e la iki se ya ai vai ta to yo lo ma va ai ya po anime lo fa va ve al Christmas ya vai ta to lo fa va ole wala va verna ina la fola va ya even ya nai vai na to tanga ta pit ya le lo pole ofu pole ato por se vai la mo wai ina la fola va le SSAP ya la SSAP na itonga fofua o vai tele ya o sale longa ya o pela ver falo la to wainga ya la fola va la to fela to fata ya tato meta o lo me ai Christmas ya vai te mene si ai ha mai tanga te ni Samoa so na fota o me la le va tanga fa matro a liki ina fata o le ha si lui foi ai stoi da masilo mtu ne Christmas ma to ya ala vo ye tato falo lo va popo tato falo lo Frankie na lauli ya le Frankie ya pia ya fa pena foi tu ali ya nan malala ya fa pena foi sale longa e le meolo na watu tatu au ngai na ya no venga na le la forma ya le nato se lau dua se lau pe to se lau ya Frankie ai mo fia na foto ai na fa la to fata ya ma manuia mai ki se ma se te to ta popole ai se sia wanga fai yo ai mo fia na la website pacific40.com ngala internet banking ya po la visa po la Mastercard e lau tongi lau voucher
Mano va tenia la pepea au te loa wa nai ola la va lau telefoni e ola lau telefoni la sor ki wisi masi dia le pepe. Ya o tulanga le wa ya. Ya o le wa e ui se longa vo ya na yo tatu tangata la va lau mai. Le wa tatu numero Samoa fitu o tasilua o ya pa ye la vas me na merso swan ya na le foi ola tatu numero New Zealand o lo tasilima ono. Tolu fafa ya valau mai ai a faftai tele se manu mon matu av no neu o se fa poponga i le vai aso asa ya alo fantu ma avene tamite fanta faule o pepe alo fantu ya faftai so fo mai maria le sunga le pule o le tautu mala ndanga le DJ sound lo isa mo le timidei ya awa fo inisio fu fuanga valau ye le olu olua limono tolu fafa tolu mala famili tonu tala le tula e tasi sa no le sunga ya se uli mala le fi mo tatu tala i le Aoauli nei tasi lima I vatolu amo Radio Samoa O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olu olua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olu olua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilu penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Whamone mone whaitau manino a iainga ilunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nise whamtalanga Whaafsota mai lo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausafou mai le pulenga ma le whaingaruenga a le Radio Samoa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand nei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Lima iwa tolu amo Siva maya o le tau sala ai o le o ni tama e o le teine a tapa e ma se sei folo la nula aha Siva maya o le tau sala ai o le o ni tama e o le teine a tapa e ma se sei folo la nula aha e mana ia telefo I le vai I se tama I taia si vai vai ai atu fa amalo Salala matata ata ai ule uma otangata ai amata fa au papa ulu ai fo ilema setau salala matata ata ai ule uma otangata ai amata fa
malo le sai Fofogamua ia ma tala fat fo tapo inga le tunu le nei tula o le aso tala mo la Fofogamua mai tala tumu fte ia ino fonga mo tama fo e kilani ma le punia ta fia fatu penga tau vanga fa bunga si o le loa fe ma le fu fa wa fia fa bunga tama ta o le pisa mo kiwi la loa ta longa tama fusu kiwi David Eka fia tama fa o fusu il champino le langa le cruiserweight chai o pitaia fa fonga ia fa la tele no nei tala o riso no fonga te tele mo ta mo foi o kilani o pitaia tu wawe mo mi ale te pria ai pole tele se fai ti kingo puso ta ma fa la tu taunia you know wa mai ona fa ilo le ma lo la la to le to e fa tu pina nei fa la tonga le tu po o se tala o maua to tele ai ngo finga lo nga lo fa wa ona fito e tu ta ma fa ilungo la lo lo ile te sango si tio le numero tangata wala ininga wenga o le no fanga ta ma fa fa tonga le Auckland City Mission e o kilani sa ma o se po ai tu pe ta si mai le ma lo e fa wa island tu se yo fa un le tu sanga ai o to mana tu nei pe o le ali simea o le ao yain ta fa dia ele tama ta mission o fa tonga o kilani le City Mission a missioner Helen Robinson ta eta pa ina le finga malo so fa ta si mos fa tu penga fa tu sanga ina ia mo fai ono fo ina lima sfuafe pusa me ai mo ai ngai ruafe ma ru lima ai foringa mai ele italiana mai eta wailo no popole ono le fai to wafe ma fe ai ngai au kilani e fala ngolango de mission mo ta mafa ma o ia lo fo ile winga e ai te a fai le mo ni me ai oni so no fanga mo ta mafa ile taulanga tele wa ngani fala o tele ile tu sangarei oni fo ai fana nothing oni no fanga ta mafa le patapin motivation foot bank ale alo Samoa Maori David Letelet le fa fanga ina le lusa wa ngai au kilani i va aspetasi ai maola la tele lusa wa fitala ina wa ngani fala wa tele mon fat penga ai ola ta punia neo no wole ngafti nei fat penga moa ia le ano no e tangata mainga o fia mo mia ta mafa ile isi tuala la pa po no so fat tuanga ale good works trust lo lava fat penga e whaawa waile maua me ai mo te mutia onga se iau ria vai tuanga i lua le lua whemere lima. O lo awina atu iai e niso ainga e fia maua tau mafa ma isi no whanga o tau mafa ma ofisa e langolongo ina tangata e mo mia ina i e fiso soni. O se whawhingi e tele no na mana marama i le whangaui, e le ngata ele mate tuina o ainga atu kuvale le fia maua ni whale mau tongi. A e sa e tua ia i lo na whaia whaio ni ai talafu i lungo i ngoa o la na lava whanau. O le tama a Gina o Del Potae ia Tri Araya. Ta ia tua ia foi. E iese te misa longo ia lona tina ia leo leo. O ia o whano leola. E alo fia ina soli o ai ingo re tala i tua. Ta longo ia Araya ne vanga tala le nset mi. Ino o mai ana ia fai tau se tala la te mai nei wha pe winga ron tina. Ma ia ilo ai. E mako ai le ai masu salamo. O Potae lima suma te staustanga. Ta fasta leina pare pui pui le vastu wai. Mo le lusu te ona masina, ina ua mai ana whaafoling o stangata umia se whare mautongi po le landlord, ma ia ngau ia ade fitu a whenua se lau tala mai ni ainga. Sa sa inia ni whenga inga whaafolinga, mo le whare mautongi sa i ta ua ina te ona ina. Ili ruang whemare rufurulua e lua i ainga sa ia i se tūranga atu vale mo le fia maua o ni whare mautongi ai. Sa tala noa i apo tae ma ia ofa i eise whale i pariaka i whangarei. Ona whasai ni ai lea po tae, ia nei ai ngoni maani anga whapolinga. Ta tālusa ngai ni tala anga ni o lātou soni ngātou la whono. O whaatonu ina i lātou e tongi le tai tonu wafe ono se lau tāla o tupe whaaleo leo, o le bon. O le taimi la wasaro tongi ai nei vai ngā tupe mamotis te ai loma kisota, inga malusi e tuai mā lātou tupe. Ta uai na uasi e reisto ainga sa afia, ia le tua tuso le whale mautongi. A tari ai le ainga e ona tonu le whale, o i lātou e lima i ainga sa nga i atu le lātou whale, ile mea lama le tas. O le whawhinge sa mua mua atu tuli lan whasalangat wharipui pui sol tūla whono tāli tusa. Ili lua whamariva, le sa ia ngau i aile lua se la whawhetala mai company tupe. Tā tua i ai araya, i spumareono na tausanga, a o whainga ruenga. Tā whate i ai no o ia maua, e iaisa na loan ni mo tamai kia onga pole student loan. E tolu whawhetala, e au noma sona iloina. Ina ua amata tipilon te tongi, ma suia li tu ai ngō whaatulanga nau tupe tipi whaalaponga olon te tongi. Tā matuai whate i ai, ona ele oa onga matamu whai e whamastenga no ma pau pau pe ai sa. E nati toi le tongi ai le launi, a ele oa onga. A ina ua whailan sa ili linga malongo i ai le matanga ruenga o tupe whaalaponga.
O le pepa talo sanga o lo yei ngolo ni tina, malana saingi. O le whaasalanga muli nei o po tae sa whaari ai araia. E reo whate i ai, a wa o le whatasi, pe whalua, a pe whatolu, a e whaau le pepelo lo ni tina, le pongaile na, i le lango lo nauso, o whai ai, le la whai unga e whaia se la wha, talanga. O tangata Australia to fuitu sa tau fia I pare mai piti le mastolomia sa o na ape sa wha o ngā ngisi, mai ni ama malosi wali po tenele ia ni tulanga toa mai. E gana whaari ai alo Cecilio Tourist Fiti Brent Hill. E to fitu tangata au fia tourist to wha Australia mare Amerika to tasi, ma tangata to lua mai atunu I whafol ono no fui fiti. Ta la tu inu ina tau ma whainu sui por cocktails. E le whare tei malo la uloa le Warwick Resort I Coral Coast, ai le I mamai. O I lato uma wa o inatu le whare mai tele, I lau toka mai le whare mai e stika toka, o na o leonga tele o lato a fianga. Sa longa I hil le Jodi Sila Pasifika, o I lato uma nei o tulanga le mai, ma wa tili wha le o lato a unga o a fianga. E tisa maravanga o tala le Daily Mail Australia, a mua mori po tele nei wha lave, o se isio maa lo le whare tani maa lo sa I whalia, o I lato uma sa a fio te mai tai, ma tin maa. Ai le temenei ua fa matu ia se la patainga mai le ofisa mata upolo te fale le vai fafo ani sila mo ila to e malanga fiti ina ia matala awanga ia tu le motu monta fonga o tau vanga I fa upunga si la fola uropo quote o le tau sanga do rafa madu fa ani university messi wa fi fa upunga te tasilena mai auta alo la lo le o foi prokiki mare koke tau tala wa fi ai le listi popo e fai ai le linga. O le kamantai tustus fa pito tau talana po le speech writing specialist Dr. Heather Gaiman. Ma le lau sa fai fi filinga fa tia I lalo mai le fete pulu. Ia fa upunga sei I le se fulu. O fa upunga sei sa manu malo mo ni tau vanga au fi ai. Le tani mai tamata le voto tolu sa fa ngoino ni toa. O no le latu ngā ruenga o le lave I o ni ainga mai le matau tio lo longa mata fenga. O I le whao le cyclone Capriel, e whao ngai le lato wa apa. I no sitting ia pe o mai le fitipita le Samia ni stila, e sa tali ele ai, o na o I la ua, o ni tama maori. O le tausanga nei, o le maulunga o numero whao punga si wa whirwhiria. E au fi aima le tali le pari mio ni sila Christopher Luxon. I no sitting ia le whata wina Estel Station Fale I Wellington. Desa ia whaasino I lava ia teia, e lava lo nito mao ainga, toi mautu. Ai o pa punga sti mai tamata I taro ka pisa mo kiwi to lua wa fiai ile te vanga ile ase singa la o le black ferns ni sila palo la nga tupu Britania tang nei lesa fa sino ile wingi no ngwa ya rupi tui ya tupu sa lesa ile fato angala au te no le Buckingham Palace mo fai ai e la vai malala ka pito malisi wingi no ngwa to e fai tala mali le black ferns Asia le tiinga I know sitting here winga ilona tapa tupu sa lesta mo se fusi e lalo tu ngala nga tupu e le mafai ona fa felo e taste ia le ai sesi ala nga tupu se fusi ia le tinga e le poiai ai vesilia tupu sa lesta pe mafai ona ia fusi oia te tar sanga sa tali fia ma tau fai langa o molo ia te mai tai le au mafai se fusi to tele you know sitting here ia le tinga tu se male fusi ai fali ai ta e whanongoina o sa lesa. Sa tele atu no mana o e fia fusi. Na I loia. Ia kailan, e le masani e o na o fia ini whao poka si te lua mai se whata singa tasi mo le whai e se whilinga. Ai o le whailo inga le black ferns mo tupu sa lesa. O whalo te tele ina I lato e solia tu unga whai. Ai tupu ai ala inga tupu. Ai o le tani mai a pepa le cocktail I tau sangarei. E whao no yese tulanga I manu malo ai. Ine no whangai pōre rua. Ta manatu e tanga tole official se koke sa ia se manulele ua misi. Ai sa wha maonia ina walu atu le tangata ina tau stia le koke mwha whailo ai I lana whailo masani olen. Hello darling. Taro talonga o le tapafusu kiwi David Ika o le putia nei le au fiai talanoanga mo le fusuai champino ro langi le upanga o le cruiserweight. Le alo Samoa Australia tai o pitaya. O pitaia o se tama fusu e lava te whaia ina pero tilo ero tō tele. O se tama piro sili atu le ona le leile rolangi le o panga. O lo sa ilia se isi ana panga fau mo le pui o lan champina la IBF. Le so valu o Jan Wariko Coast de Australia. O le tama sala tu e la te fusu ia Hussein Sincara o siamani.
ko ngauri te puvai. Riputi ai na mga tala APP, o le ngoni ka sa ta ua se tama whaona whatumua le avano, se tempupu o se whalinga. Pa te zay ma le tama Rusia Uma Salamov, Brandon Clinton o Amerika, Robin Staffar o Switzerland, pa pia ma le tama Albania, Jorgen Aldedad. E leo mawhai o na maua se whaamtalanga mai le pulonika i New Zealand ia David Higgins, lea la te whaalau te lene malupe sori ai lauri Joseph Panka i ana fusuanga tusta, ma le vaenga o tala le televisi New Zealand. O te fusuanga ni ika ma o petaia o le a maulunga se momo o ngai iai, mo lea tama kiwia pitai, o le taimi e tau au e leo iai se tulanga sao mo se iso e la ua, e a tiru iai o se la fusuanga o le a vea mo se fusuanga pito tele le rumanai. A whaari ai le pule o petaia Michael Francis, o loo iai se ngā sisenga le ngā rulua le ma le IPF, ma whaasolo le lisi o tama e toa sluma le lima pito ilunga i le rolangi, mo le sailio se panga o petaia. Mai e tau ai, e toi tolu ma le awhawai aso no toe mai le fusuanga, ma ua mo mi se panga fau ina ua whatoa maua mai se aveai mai le pule o Singara, e longo mai ai i ele me o tupu o petaia, e luas fuli le tau sanga, luas fulu ona na fusuanga pa profesta unomas pai ina, luas fulu manu malo i le tuioti. Ai fusuanga pepilo i te tonu o pā po le MMA, ua whailo nei, e le pongai ua le awai mai ei le alo Samoa Kiwi, Carlos Oper, a waile tamar sanga tele UFC e whai aleisi tua le vasa tastemane, i le tau sanga fau. A ulumana ai le fusuanga Oper ki Macau i le Martin Turuai, sa whaali ai le tama fusula ulua mai Sueselani, le sa la fitau i a Vulcan Ostemia, e whapea o la ia whailo i a Oper, e le o awhia i tama fusu pitu silio na lelei. A sauni atu le fusuanga o Ostemia, a whaatulanga ina valu i le upanga mafa e Oper, tulanga spulu pitai. Opa tafa mania lo na ofia tama pito silio na leleile au panga ina ua man malo ai. Ile mafuli ia yo fai unga atu siai. Ma fai lo ai le terror swinga o yaila na fusi te mai na stainia ele UFC. Temenei, o tulanga ono ile lolangi ma bawai lo malo na noa e toi fusu ai le tama sanga teri lon tona ya mati pe afektawi ma le tama Polani, Jan Blakovic, le tulanga fa ile lolangi. Le fusu anga o le awala le anga ia tu sia vano e fusuai. Il champigno rolangi le panga mama mafa. Ta longo i opa ke le rominga le New Zealand Herald. O Blackwood sa avemo moma champini. E malu losti na limba. Te tama whainga ta tero na fusuiai. Au le a wha awau na i wha te ia le rolangi o le MMA. Ma le au panga. Ta iei le wha moe moe ngana au ta poa e tau vai e opa. Il ta amasanga tu la laka mai New Zealand nei ale UFC tolu te silua. I sini Australia le soivo februari te sanga sau. Ino silingia pe ole ta amasanga sa ia situlanga mawhai na fusuai, e au mai noine tau fia le avano mo se jona fusuanga. Ai sa whaali ai Oberk, e le tala noina, ai ole a whaila wasina bapia per taimi, mo ni fusuanga se lua e whaiai. Tala na mo ne yaso, Maria le tunu, so i whaia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Mighty
Sivong Malina o le punia lava ama DJ Dave le rivaenga o le Aoauli le pese tante le tata tulipe fafangu I la upele. Ewe. Ai fai wa tau leo tele I folana tangu. Ia si na fa tulu a foi lele I o le timu ia na te I mailo le pa wale me fai te tengata ai toenga tengata ka ngulu ia wa uliva ben. O le kei vale mai lunga se sere ingoa e kau mai. Ioi, ia vai tete la ia lau to fa. I tua inga timu ia fa penei. A wai te tei vale mai lunga. A fai o Rita ia le suafo siu tau ai. Ia ne te wai tei mai lunga fa pia Rina. A vai le ia. Vai de ia e umale ia le asoringi e makwale maua so mapu le maua so tofi mali ia nga wo se sere ngolo mo ia nga avai a Rita ia failau loku moe pe a fai sau loku moe ia nga fa pele le ie alofa mai a jau o Rita sha mana mea e uia o le iaina ia o spea pe o losi ia ele a faina lea ia o toe hala mai lunga o Rita lava lea e nga fa ake ia kua o efa mai Rina ai le fai o lua kuringa ma le fangu maasi mari mo le antu le ngang fa tai sunga ia se uli malau leifi mo ta tu tala e pe ona fa fonga tile tro le rifo ia Aoauli ia whaatana watu. Ia I lātou o le malanga mai antu no I whafo. Malo le malanga manuia. Ia tātou mai Australia. Rau taimo le whasosori mai. E whaatupu tele ina o le suka ia tātou pusa keke e lau mai. A whai o le pusa ula. You are number one. Number one o tau pe antou o mai pusa ula. E mo ia nau tau si ti le ikikiru. Ia o ngā ngā whakia e kako kongi ngai auskari. Nā ke lele ko rates. O le mako rates. Ia pe o kau decrease. Foire. Pe lau le rate ra ka mo. Anko Paulo Arona. Ia le tama whai ngā luenga lea. Le tama itai bole o le tasi a Gria. A whaia o Gria. Ia e ala mai lunga o Gria. A e rewa pe moe ala mai lunga whamai. Green. Ai voi ia leo se kama whainga ruenga ai mili ma le mea le pusa voi lelele ye kongu o meo ngila meo fito. Io, e ana mau whaia. Nanga i meo kukupu whapenga. I meo pingi wha mau o me. Io, kuso skamalo. Skamalo. E usu ai le vaveau le aso mafua, vaveau le aso lua, aso lulu, aso kofi, ia koma le aso falele, pe ale maka I kupe kele. Ai ava pe o ngai fia, faa kele se lengi mo le faa soa, foi le leo kirisimas, ia koi usu kai le aso falele. Ki nganga faa longa kula oki, ai koi usu foi le vaveau le aso sa, o ia le kai le vaveau le aso konga. Ia o le mea ngai kupu, o tou le tupau tina, vai. E iei mo meo aka ki whanga. E masanginga maka I le kūpāo ari. E mali tūpāo tamā. A whapea la o lo suafa Rita. O ngo sai. A whinga maka le koe inga I ore whare whainga ruenga sia ki whanga. O sa wai Rina. E masanga Rita Marina. Ai reo ro ngovo e kaura mala. Maraka ngulus ka maro. O la ngovo inga. O sa ngā ruenga ngā ore mai ka hore ka anguru o ka mano. Ko ore ka mano e ka anguru. A vewa ki ngā ke reo fufonga. Anu e ki vare o kele le ki o. E pe ki vare o kele. Sa upese kirisi basi. A ore mea lea. O la ua ngofo foile. Ngofo va pe markere fo. A la ua kango foile le o omi record. Vama. Va karikani da. E sa ule le ka kala o fonga mo. Pe uma ore ingoa renga o whaalongo. Sari, ia ko ki ola kaula malama ia ma ko so le ngi vai ka. Mai, ole ko ia o sianga ka har Christmas.
Anga ko ke fira ngame. Iba. Orenga wea kwang. Ile video renga sa kwang i masamo. Soni. O ka kou e malanga ko i fafu. Wak bori vevesi. Ana waku vevesi samo. Soli. E famon mori. O aso fia e ka kianga i kuie. Ai de va pe voi le ole. Ka ngu ko lo samo. Fa vevesi do mon me. Ai. Ka kuanga maka ko. O to wale le tu pa tina. Ba. Ka ku mai sia va ngor ma ko ku pa. Ai so ia ko ke ola kaula malama va penga. Ia vingi me ola foko a mauanga se mapos kamano. Ia ela ki foi pe nga le rima so e fenga ruenga. A va pe ongo pe fiku. Ia ngari o muringa al pankari. A pe a vis kamano. Si manolo mai ia. Manolo mai. Ia ia fa ku fui. E fa mai de. E ia ke banka oi fa kauia. La pentora. Ia la wa. Na fameka nas kamano se de ngo sho ko do e fia manga o ne me ka o pentora vai e mo ngi pentora sam nga e fer wa i mangi pentora ya ya wa lady pentora ya fantalo va toi show so ya perni la vaile a fa ka lo fa penga fa mai o Miss Mount Albert. Ia wa lady Miss Mount Albert. Ia fa mahalo antu. Ia Jarius David. So ia koki lima ke va pe ngai kamano lo. Ia ngai o sa ili mai se ling ia wa ia ko pentora ngi kiling simasi. E dei vo se meu fer kuela o kala. O nga fu ila ko vevesi vai. Ile se por kala me fa vevesi ingisi. E aran ko vevesi. O le koufie vesi. A verkula ukala. Si o kama fai pe mawhinga wa kulunga le video re. O le video. O le mea mo ianga kupu. I le fai ungo le vai aso ne sei mawai atuni. O le mea le fai ela ukala. O tātou tanganta Samoa. O le kale ngia o kakupu. Ioi. O le makua kare ngia. I mea le lei. I mea fo a fiololo. I mea fio lolo le lei, ia ma mea wha le lei. E alu ma mea umana. Ai si isi ken. Ia ngau kangora ia le sa iria. Ia e manga ia forenga. Si e wha fongang ia. O le olanga ndi. O le olanga e se le pupu. Ioi. E ala no wha tu pupu. E i lanto. Ua a mia ele i taitai o lanto soifua. Mua a mia i wha alavala wha fose. Lua a mia i ngase o le tino. Tolu ngase o le loto le fatu molenga. Vai. O le mea lare. A tele atu aso tātou te mawaile a tamale fia. A e wha la titi aso tātou te wha noa mau tātou misa ma pisai. E mūr ka ko kaulanga i lumo o le tu. E mū. E pe o le mū o le kaulanga i fo. Kaino po apen. Ia nga e leo apera amo. O apera amo te maura whato tuolo na tari Isako. Isako le whengaruenga i. O le mea nā le tu o lalo antua. Ka akia ia ngā mea o vesi. Kio fwaui. A koufi e vesi. A lele wa makanga sui mai winga o le tau. La i le whai unga le veiaso. Lewa sauna i ma ulu ia. E tau wha ante ai fo le vevela. Ioi. A whaila o yeise si sanu vesi le whai unga le nawa yasu. Ia avea le niva yasu. O le veiaso fōpea tātou au lia. Ia, wakirisi masi tātou. Avea le niva yasu. Liu ai le tofa. Toi ti mata ai le upenga. Toi fono ai le upenga. Manu. Ia ele i tā mai longo ki wisi masi. Ia makako whapea voi lea ia kako saungiungi. Ia makako wo e whai kako after pay. Ioi. Makako before pay. Ioi. Ia mamea umanga e alwai pay. Ia ngā o whai le boxing te iwa pa ur kau o loa. Ai whamai kako can I have IOU, please? 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Nā pata inga no na lua mō mātua o Pepe Phone.
I le taimi nei o loo whaatupula ia I le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silo ni pipisi mai mawhai o lama ti ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu se ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e leise te tongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa I lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina I se taimi vawe. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisoswani mo oe. Maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa. Pe fraso tai mai le matoto telefoni. Over te lau rolo a fitu whaiva o na walu pa fisili mo en po alofa. So whasei fua. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Iesu ro tātua li whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lavanana ili se furu le tai au. Wha mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota mai le ofisa I le lua ono rua tasi 5 iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tausanga fau mai le poulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia e whawhela ia te oe mo whaiona mai moa mo whawhonga I tātou por kalamele nei o le a reto le ola mo oe le whai unga fuele nei vai aso. O le mo mua te salo ni e 5 ar whai pelua se fur wha e whapea e wha maoni lava le tua o le na wala a wina outou o le na te whaia lava. Po le na wala a wina o le na te whataunu wina foi le mea na wala a wia outou. O le upu mo le aso le nei o tatu I ai le whai unga o le nei tausanga e whapea, whai u le lei lau tausanga. So se mea lava a mata le tua, le mea mahangai o le nei, so se mea a mata whatasi ma le tua, e whai u le lei lava, always lava, e iailo na taunu unga le lei. Tusa lava pe ke ngā pātia ma e taia I whawhita uli e ngarua a maka ma le tua, whalango lango I le tua, e umai wha e I u le lei lava. Pion men tupu ia ne mia
Bala au le tu e fai pai Jerusalem ma to fo e fai pai Jerusalem. O langi lu tau ma fe ngai mai. Ko kiki fa vai le tele lu tau, tele fai tionga. Ai ona na a mata male tua ngai ua ile manuia le mena vala au ile tua ia te. So e tele foi la e isi fa punga fa pene, fa ile fa punga fa pe. A fai e ke loa a mata. E ke kau fo nga e loa fai pe isi upu fa pe. Ia e loa a mata, ia e loa fo i fai. Lona winga a mata male tua, le winga le upu i loa a mak, lona winga. Ia saor kangaka e te lua a mata fa tas. A mata male tua, fa a wau male tua, fa a iu male tua, e manguia mea umalava. Pe foi ole nei tau sanga, a maka male tua lau sa valinga, sa vavali male tua, fa lango lango ile tua, e iu fo ile tua, nga o mea maa ngaia e ki uiai. Wa e istangat, na mata tau sanga o lunga, kwa faya leo lango male tua, fai tau tinonga fo e ol swingal, ai o mai fai ungar kau sanga, ua halu ko kasi. Tia ile tua al mela kup ia uma kwa le vele le uru se tu lo pe vele pe walu le aise me focus ai se wa tia ile tua na mata mai le savalinga il tau sanga e ke fa ai u foila e ke fa ai u fa ngo pi wele se fa mo e tala sa fa metala fo le sia so ile tala na fa metala le fa ya o ngai le ta u le unga ele na ole amatanga al ka u le unga tu ulo se lau pesenge ile umar tau sanga. E te malo ana ka muta fe mai fa ngai kon kalate malo si Amerika. Ka muta i longa lona ka muta fai fale mana nei. Ai ke ia la retire la uma ai koe va koe ai le si ngaluenga company fa ya koe vai e ma fai ngai koe on sai kasia. Lau se lau pesenge le ngalue mai koe on sai kasi. Ai wo mangaku koe inga ol kau sanga retire le. Ai ke wo koe va koe le singa lo mela te malo ko wo le la va pi wo e Koe o mai whainga i mea ua umale mea, whai au makala al whainga. Wa le wha maoni pe whainga, le ngā ruenga sa ngā ruai. Le ngā ruenga le whai. Koe kasi e whai mai tala le pulisili. Koe kasi al whale ki mga kamwe whai. Umai lo, mai retire lo, saingi lo lau. I alu ro whai ngā ruenga. Wa whai la ngā ruenga. Wa le tu i eise lau psengi. Wa whai la wai loa, mea munimuti. Whai a whakau mu. Ai ume whonga, umar whale. Alu ro e avele ti le ki o le whale le pulisili company a fe mai company a fe mai malo ya la kuale li fe mai ya la sunga wo umal fale fe mai kala ke malo le pul so fa ko le va veri ko pengol fal mai u me banga ya mai sfa ala ka fai u ka fai ngol fai ul fat fa ya tulo mar kala pul le ko kang ila ki mai ya ol fale ngang fa ki fai ola me alo fa nga mo o lo fale e ko ma fa ko ing so ole fale mua le palaf kalunga nga lue le telo tau sang fale le ku ye wale tu ye long se lau seng you know fa pena foi ni se tato fa maoni nga ruenga ai ke ia ko ngoi la umar kau sang fa maongi le paki ke ia ko fie paki fa umar kau sang o ki at or kau sang ma nga yang sa wai o ni si fo ma ngai ke ia ko fie ura vale Pangi fusu angai fale whenga ruenga i pāki whai. O ki a koa whaale tonu whai umar kausanga, whaale kongu kokongi, whaale kongu le ainga, mai whea. Le wha uta i le whai unga o ngā ruenga o le tausanga. Alelu ila moe. A whai ke lua a maka male tua, sa vavali male tua mai le tausanga, whaalango i le tua i le whai unga le tausanga, ngā lue wha maongi, kepa taula i le tua, whaafetai i le tua i lana whaatasi mai le tausanga atua. Ke roa, e i umanguia le kausanga ngei, e i ufia, i umalosi, maua lunga le vi inga o le tua i lo wolanga. Le tua whaamanuia si o matua tinu o alama whai ule nei tausanga, au mai le ngang o le wha maoni, tu mau ia te oe, ina ia i umanuia le nei tausanga. Whaafetai Yesu, Amen.
malo o se talafa solo pito tula imaya tato muaia mafasa Mali le tuitai yo any grace le divang o la o li malapese loi manta o le fia e tolo ngan tuai ia le polo kalambi fo yo le are to le ola mole o tuilanga nga fa tai le sunga fa finga ya past la fa le copa le Assembly of God il fio ang Orlando il mo tele sala fa ma le tanto polo kalambi le dei fo ya o li se le bane yo le fo tuanga e vai o le dei mingi yang fa kula kan la kala le nga fa ya Wala wala na ita. Oi, la sanga ita I fia wan tu lena e au lelei. O pe e oi fo. O le Miss Universe of the World of the Compensation. Oi. Ai ronga I la se maunga I la wika. Ai longa mi ngoi le vao nga wa kukusa. Oi, nga wo oi fo yo kapu vai aluang e runga yo kuti. I so wika. Ai longa ma venga pusa se umu ila wika. Ja. Au no foma o fa singa ina ia le la ta inga po le fautuanga po le tima inga. O le polo kalame o le arento le ona. Fingo fie o le vei mai. Fofogamua ia pe Paulo Arona a walavangi I lua koe sasi. E pe o le sasi so o lo se le nei tausanga. E le fingo fie. Ia po le sasi foi. Se uso ia Wayne Laus, ia po muripola pio muripola, ia po se ukamai ia Solomona Leasi, ia po le uso ia poe, awa aola uringa e valifari. E pispisi ia koe mawhama lama, o ngai le kapungia, le winga la mtala le tapunia, e le ufiufia se pepanga wha tape leo au kafa, ia valira ia le fari. I pisi ia koe foi lele. Ia, Ole fautuanga lava le nā mō tātou uma. Ioe, wa aia oi, inga ngi ke we koe sāsi. Ioe, e sa o erkana le whaafingi, e whamai, ngā le whaakasia.
Nga ale fa akasi. Ya awangi o kako ko sasi kako uma. Venga sasi yang ngafi. Ya po anga le la kaya. Awangi ko sasi ngai le uri po le via. Le whaafiwhianga mai ato whakaweke DJ Dave, DJ Noise, ile rivango le Aoauli. Kia marapese never me o le saka. Saka mani, ile le Aoauli. O le whaima tōlu mai na iwanga, manukau ni ole utawai atu i fufu. O lai ma se elunga o le ala tete, ia whilai te oso mai I au tawhori tātou ofisani. Ia, karukalo angi. Ie, karukalo aku, karukalo ifo, weke karukalo mai.
Mai ia pa ola si piliati. Ai longa e fiangi ki a pula e koko i la wikanga. Io, e sa ole le iau. Anga va pe e fa nga ka kaule ma lo singa ke ikai. E makua i yolo ai le muri o le ulonga e ke fie fai e o kuka nga makua ma fia ia le mulmule. Mulmule languri uli. E ko se olo le ulo fa mai i ongo kwa le o le rina. E ko sena o le ulo la wa mama wa makaronga ma o sia wa nga ke fa ri ia maulu. Ai o mai fonga. Wa makua mama ko ai le fa. Yeah, al menga ka o lika use wisely. Yeah. Camilo Toke, o le mafuta mai nai Kelstone, ia boi nai Kelston. Ia, mazalo e lantalantan tu ile sunga lea o ia tawai. Whamalo tu le tina peleina ia losalia ma pali sina. O le mafuta mai le rivaingo le Aoauli. O ima utu, ia mauko umai e mafuka marangi vaingo le Aoauli. Se uso lea e le urupo, au paua watula le unuari antos tolus fulto sanga. Ia, Mantalo fantu ina se uso Javale ya Alessandra vui sala sandit. Io ia e mankuali. Ele ia ngisi kenyo la inga. O kama. Ia e kuvali. Awala vangi e sa sio so fie wo mai. E ke wo malanga fapiko mai tuala mai auskari e sio. O le vo ia ki nganga un kame io pasi sirva kemi. Ia e kereanga Whenga soro a iekanga kai meanga o asia singa wha kope e mo meo asia singa wha pikoa. O le wha silsilanga le utanu mai la tanto ofisa ile ni vaenga leo. O le wha silsilanga e wha pealo na whaitawina. Manatua sau lo minga o le tusi o le songa wha atasi e male lo minga. O le vao fili mo sau mea lofa o le nei kirisimasi. E mawai wha lupenga o Samoa i sisifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu. E o le matafa ioi le matai le whainga o wha le vrave pe o whai puiponga. Ma liu o le o siusingo a inga. Vesila whainga o Paulo o si wha aloalo. Wha langinga e ka le sia. Ia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga. E na o le fitu se fulu tala ia lona tau. E mausau kopi o le rei tusi. Mausau kopi o le rei tusi. Asia si mai le Radio Samoa. I le tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua antu ai sau lo minga ia pitanga yane ia mo tatou ia fia sa ve ulunga o telefoni ma i falada i lunga le telefoni ia o lo wawa no le leia le ding e te tango i ta ilano ia le tatou penga ta wha ilangi le whai me ila oka shopradiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e whai mai ai sau oka Manu i tele kirisimasi a inga o Samoa ia mai lau Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo wakari si koe wa ai kasi kua pe sa ola wa ai ele o lea ele ila wa ia wana ola pa wina o tanto whaasi silanga wau teilo ia o tele lava hina mai ai a mo meo afo tele mo meo whaatasinga ia mafuafuanga fo ia ai ngai pe ona whianga iai ia o nuu mafio anga ile anga tulea ile fai uma ole dei fo i tuksanga ia malo lava le ono sai ia malo fo ile tawa tai e ko ke fai e o ko me sili ia ma ko sili an ko lava a fai ole ne malanga mai Samoa to malanga i Samoa pe mai arkisimasi ia po le tuksanga fofo ia o ke mi anga i o koso la wit pailo ia a fai tala la manurewa koso mai manurewa fa solo mai ngai manukau fa solo tu papatoi anga i mangele fa solo ko ngai Mount Rushmore alwa ko ngai fi i Mount Wellington alu yor Sylvia Park alwa ko ngai Alexandria Park ia ma e fa solo ko i lava i sos ko ngai park anga ki kawa ko pa wale mengi ke wa pakaselo Samoa Sautik a leva noa o lewa tala ina antu leva noa e avea ia uma fonga o le sui pule no e au ki lani pa tanga ile toso wil paelo mo le kirisimasi ma le tausanga fu tala in July lua to au dantu telefon ma ya si yuli
Se Fofogamua da o hani ma whiangai wa e ma lola seunga. Riva ko la woli no ta tonu le tu line Lua Falani Williams ma lola nga loe. Se uso ya patala vele ma no ai masi. Yo le mauto mai nai manga fai. Wala fe foi a treso istanga o mai sa fale pe manga bo. Famalo le sai Fofogamua ia ma tala fat fo tapo inga le tunu o le nei tu la o le aso tala mola fa Fofogamua tala tumu fte ia ino fanga mo tama fa e kilani ma le punia ta fia fa tu penga tau vanga fa bunga si o le loa fe ma le fa wa fia fa bunga tama ta o le pisa mo kiwi la loa ta longa tama fusu kiwi David Eka a fia tama fa o fusu e le champagne le langa le cruiserweight chai o pitaya pa Fofogamua ia fa la tele no nei tala o niso no fanga te tele mo ta mo fa o kilani o pitaya tu wawe mo mi ale te pria ai pole tele se fa ki kingo puso ta mo fa la tu taunia ino wa mai ona fa ilo le malo la la to le to e fa tu ina nei fa la tonga le tu o se tala o maua to tele ai nga fainga lo nga lo fa wa ona fito e tu ta mo fa ilungo la lo la I le tau sanga o si tio le numero tangata wala ini ngā ruenga. O le no whanga tau mawhare whaarabu tonga le Auckland City Mission e o Kilani. Sa mau se po ai tupe tasi mai le malo. E whaawa wailan tau tio se io le whai ungo le tau sanga. Ai o tō mana tu nei, pe o le ale simea o le ao o iain. Ta whaari aile ta mata i mission o le whaarabu tonga o Kilani le City Mission, a missioner, Helen Robinson, ta e tapa ina le whainga malo so wha tasi mos whaatu penga whaare tau sanga. Ina ia mwhai ono fo ina le lima sfuruafe pusa me ai mo ai ngai ruafe ma le rufo lima. Ai fōringa mai, e le tali aina. Mai e ta wailono popole o no le whaita wafe mafe o ai ngai au Kilani e whalangolanga o le misiona mo tau mafa. Ma o iai lo fo i le winga. E iai, te a whai e le maua ni me ai. O niso no whanga mo tau mafa i le taulanga tele wa a ngani whala o tele i le tausangarei o ni fōa i whananati. O ne no whanga o tau mafa le Patapin Motivation Food Bank. Ale alo sa mo Maori David Letele. Lea e whawhangai nai le luasala wa ai ngai au Kilani i vasta tasi. Tai a maola la te le luasala wa whetala ina wa a ngani whala wa i tere mo ni whatupenga. Ai o le ata punia neo na wa le ngaftiaina i whatupenga e maua. Ia le ano no e o tangata maainga o fia mo mia ta mawha. I le isi tua la lau papa ino soa o le whatua tuanga ale Good Works Trust. O lo lava whatupenga. E whaawa waile maua me ai mo tumu kia onga se i auria le vai tuanga e lua le lua whemere lima. O lo awina atu iai e niso ainga e fia maua tau mawha ma isi no whanga o tau mawha ma ofisa e langolongo ina tangata e mo mia ina i e whiso sani. O se whawhingi e tele no na mana malama i le whangaui, e le ngata i le mate tuino ainga atu kuvale le fia maua ni whale mau tongi. A sa i e tua ia i lo na whaia whaio ni ai talafu i lungo i ngoa o la na lava whanau. O le tama a Gina O'Dell po tae i a Tri Araya. Ta ia tua ia foi, e iese te misa longo i alona tina i leo leo, o ia o whano leola. E alo fia ina soli o a ingo le tala i tua. Ta longo i Araya le vanga tala le nset mi. Ino o mai ana ia whaitau se tala la tamai nei wha pēr winga ron tina, mai ei loai. E mako ai lei masu salamo. O po tae li masu ma testau stanga, ta whasa leina pare pui pui le vastu wai. O le lusu te ono masina, ina o mai ana whaaforinga o stangata umia se whare mautongi po le landlord, ma ia ngau ia ade fitu a whelusa lau tala mai ni ainga. Sa sa inia ni whenga inga whaaforinga, mo le whare mautongi sa i ta ua ina te ona ina. Ili ruan whema le rufurulua e lua i ainga sa ia i se tūna ngā kitu vale mo le fia maua o ni whare mautongi ai. Sa tala noa i apo tae ma ia ofa i eise whale i pariaka i whangarei. Ona whasaini ai lea po tae ia nei aingo ni maari anga whaporinga. Ta talo sa ngai ni tala anga ni o lātou soni ngā tula whano. O whaatonu ina i lātou e tongi le tai tonu wafe ono se lau tāla o tupe whaleo leo o le bon. O le teimi la wasaro tongi ai nei vai ngā tupe mamotis ti ai loma kisota inga malusi atuai mā lātou tupe. Ta wai na wasi e reisto ainga sa afia ia le tua tuso le whare mautongi. A tari ai le ainga e ona tonu le whare. O i lātou e lima i ai ainga sa ngā i atu le lātou whale i le mea lama le tas. O le whawhinge sa mua mua atu tuli lan whasalanga le whare pui pui so le tūra whono tāli tusa. I liru awhi marima. Le sa ia ngau i ai le lua sa la wafi tāla mai company tupe. Ta tua i ai araya i le spumaleo no na tausanga a o whainga ruenga. Ta whate i ai no o ia maua
E ia sana loan ni mo tama kia onga pole student loan. E tolu a e tala e uno masona iloina. Ina ua mata tipilon tutongi, masuia li tu ai ngo whaatulanga nau tu petipi whaalaponga olon tutongi. Tā matuai whaate ia e ona ele oa onga matamu whai e whaamastenga no ma whau pe aisa. E nati toi tongi ai le launi, a ele oa onga. A ina ua whailan sa ililinga malongo ia ele matanga aluenga o tupi whaalaponga. O le pepa tālo sanga oro ia ili ngolon tina, malana saingi. O le whaasalanga muli nei o po tae sa whaari ai araya. E leo whaate iai a wa ua le whaatasi, pe whaalua, a pe whaatolu, a e whaau le pepelo lon tina, le pongaile na, i le lango lo nouso, ua whaiai, le la whai unga e whaia se la wha, talanga. O tangata Australia e to whuitu sa tau fia i whare mai piti le mastolomia sa o na na pe sa wha o ngai nisi, mai ni ama malosi wale i putenele ia i ni tūlanga toa mai. E bana whaari ai ero Vicilio Tourist Fiti, Brent Hill. E to fitu tangata e au fia i tourist e to wha Australia ma le Amerika e to tasi, ma tangata e to lua mai atunu i whafol o nono fui fiti. Tā latu inu ina tā ma whainu sui por cocktails. E le whare tei malo la uloa le Warwick Resort i Coral Coast, ai le i mamai. O i lato uma wa o inati o le whare mai tele, i lau toka mai le whare mai e stika toka, o na o le onga tele o lato a fianga. Tā longa e hil le Johnny Sila Pasifika, o i lato uma nei o tulanga le le mai, o wa tili whaale le o lato a unga o a fianga. E tu sama le vanga o tala le Daily Mail Australia, a mua mori po tele nei whaale lave, o se isio maa lo le whare tele maa lo sa i whaalia, o i lato uma sa a fia o te mai tai, ma tin maa. Ai ole temenei ua wha matuu ia se la patainga mai le ofisa mata upolo toi whale le mai whafo a New Zealand mo i la toi malanga i whiti ina ia mātala awa ngai atu i le motu mon ta whaonga. O tau vanga i whaupunga si i lafo lau ropo quote o le tau sanga rua whamare wha a University of Massey wa o fiei whaupunga te tasi leina ma i auta alo lau loa le au whai porokiki ma le koke tau tala. Wa fi ai le listi po e fai ai le filinga. O le tamantai tustus whapito i tautala po le speech writing specialist, Dr. Heather Gaiman. Ma le lau sa whai ar filinga whai titia i lalo mai le whipepulu. Ia whaupunga sei i le se fulu. O whaupunga sei sa manu malo mo moe ni tau vanga au fiai. Le tari mai tamatala voto o tolu sa whai ngoino o ni toa. O no le latu ngā ruenga o le lawe i o ni ainga mai le matau tio lo longa mata whenga. O i le whao le Cyclone Capriel, e whao ngai le lato wa apa. Ino wa siringia pe o mai le fitipita le Samia ni stila, e sa tali e le ai, o na o i la ua, o ni tama maori. O le tausanga nei, o le maulunga o numero whao punga si wa whirwhia. E au whiai ma le tali le pari mi o ni sila Christopher Luxon. Ino wa siringia le whata wina ese o station fale i Wellingtone. Esa ia whaasino i lava i a teia, e lava lon to mao ainga, toi mautu. Ai o whaupunga stei mai tamata i te arola ka pisa mo kiwi e tō lua ua o fiai i le tau vanga. I le ase singa le awa le Black Ferns in New Zealand palorai ngā tupu i Peritania i tau nei. Le sa whaasino i le wingi nononga i a rupi tui i a tupu sa lesa i le whatoanga la au teu te whanua le Buckingham Palace ma whai i ai. E lava i malaila ka pieto. Ma le isi wingi nononga to e whaitala maalia le Black Ferns Asia le ti inga. Ina o siningia winga i lona tāpā tupu sa lesa, mo se fusi. E lalo tutu unga lai ngā tupu, e le mawhai, o na whawhailo e a teisti. Ia le ai sesi ala ai ngā tupu se fusi. Ia le ti inga, e le po iai. Ai vesiri a tupu sa lesa, pe mawhai ona ia fusi o ia. Se tāra sa tari fia, ma tau whailanga umolo iai te mai tai o le au mawhai se fusi tō tele. Ina o visiringia, ia le ti inga, tu sa malea fusi ai sa i whari ai. Sa ia whalongoina, o sa lesa, sa tele atu no mana o e fia fusi, na i loia. Ia kailan, e le masani ai o na o fia ini whaupunga si te lua mai se whatasinga e tasi mo le whaia e se whiwhilinga. Ai o le whailoa inga le Black Ferns mo tupu sa lesa, o whalo te tele ina i latu, e solia tu unga whai, ai tupu, ai ala inga tupu. Ai o le tani mai a pepa le cocktail i tau sangarei, e whaonu yese tulanga i manu malo ai, ine no whongai pōri rua, ta manatu e tanga tole official se koke sa ia e se manulele ua misi. Ai sa wha maonia ina walu atu le tanga tena tau stia le koke mwhafte ilo ai, ilana wha ilo masani olen. Hello, darling. Taro talonga o le topa fusu kiwi, David Ika, wale putia nei le au fiai talonoanga.
mo le fusuai champino lo langi lau panga le cruiserweight e alo Samoa Australia tai o Pitaia o Pitaia o se tama fusu e lava te whai ina pero tilo ero tō tele o se tama piro sili atu le ona le leile lo langi le o panga o lo sa ilia se isa na panga fau mo le pui o lon champina la IBF le so valu o Jan Wariko Coast Australia o le tamata tu e la te fusu ya Hussein Sinkara o siamani ko ngauri te puvai Riputia e mga tala APP o le ngoni ka sa ta ua se tama whaona whatumua le avano se tempu po o se whalinga. Pa te zema le tama Rusia Uma Salamov, Brandon Clanton o Amerika, Robin Staffar o Switzerland, pa pema le tama Albania, Jorgen Aldedad. E leo mawhai o na maua se whaamtalanga mai le pulonika i Sila ia David Higgins, le la te whaalau te lene malupe sori ai lauri Joseph Panka i ana fusuanga tusta. Ma le vaenga o tala le televisi New Zealand. O te fusuanga ni ika ma o Pitaia o le a maulunga se momo o ngai iai. Mo le ata ma kiwia Pitai. O le taimi ta wau e leo iai se tulanga sao mo se iso e la ua. E a tiru iai o se la fusuanga o le a vema se fusua pito tele le rumanai. A whaari ai le pure o Pitaia Michael Francis. O lo iai se ngā sisenga le ngā rulua le ma le IPF. Ma whasolo le lisi o tama i tō suma le lima pito ilunga i le rolangi. O le sa ilio se panga o Pitaia. Mai e tawai, e toi tolu ma le awhawai aso no toi mai le fusuanga, ma ua mo mi e se panga fau ina ua whatoa maua mai se aveai mai le pule o Sinkara, e longo mai ai, i ele me o tupu o Pitaia, e luas fulu i tau sanga, luas fulu onan fusuanga pa profesta uno mas pai ina, luas fulu manu malo i le tuioti. Ai fusuanga pepilo i te tonu o pā po le MMA, ua whailo nei, e le pongai ua le awai mai e le alo Samoa Kiwi, Carlos Oper, a waile tamar sanga tele ni UFC e fai leisi tu ora vasa taste mane il tau sanga fou a o luma na ile fusuanga ope ki Macau ile matin tu wai da fa ali ai te fusu la lo mai Switzerland le sala fitau ya Vulcan Ostemia e fa pea o la ia fai lo ya ope ele o afia i tama pit fusu pito silio na lei a sa unia tu le fusuanga o Ostemia a fa tu longa ina valu le panga ma fa ope tu longa spulu pitai Opa tafa ma nielo na ofia i tapa pito silio na leleide au panga ina uaman malo e ai. Ile mafuli i ai o fai unga atu siai. O fai lo ai le telo swinga o yaila na fusi te rumai na stainia ele UFC. Temenei, o tula nga ono ile lolangi ma bawa i loa malo na noa e toi fusu ai le tamar sanga teri lon tona ya mati pe afektawi ma le tama Polani Jan Blakovic le tula nga fa ile lolangi. Le fusu anga o le awala le anga iatu i seava no e fusuai il champigno lo langi le panga mama mafa ta longo e ope ke le rominga le New Zealand Herald o Blackwood sa avemo un momo champini e malo losti na limba te tama fai nga ta te no fusuai ai la fa wa na e fa te ile lo langi o MMA male au panga ta ye fa mo nga na ta po ai to va e ope il kamersanga tu la lakta mai New Zealand nei ale UFC tolu te silua i sini Australia le soivo fe poaro te sanga sau ino silingia pe o le tamarasanga sa ia situlanga mawhai na fusuai e au mai loine tau fia le avano mo se jona fusuanga e sa whaari ai oberk e le tala noina e o le a whai lava sina bapia per taimi mo ni fusuanga se lua e whai ai tala na mo ne yaso Maria le tunu so i whai up Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Children laugh me
vale ia le sunga ia Isaac Pula i le rivainga o le Aouli, ma le pese Silver Bells. Ia po o longo tangitangi lanu siliva. Am tia se uli mlau le ifi mo tātou tala. E peo rei toi whaafonga ia i le tūlai lua i le Aouli. Dei maua si whaapoponga i le tūlai tasi le Aouli a tai hau. E mo tūpidei o leua whaatasi mele sunga ia au kuso fia le lei o le tautomala uranga a le Enterprise Motor Group i Marakawa wa foia se tātou li poti. E mo le nei ia vaiaso e le iau lia antu le kirisimasi le rava i sfo le ano fole. Tua malo ngā lua malo va malo si au kuso. Ja, malo so i fua, ja. Tai fo me mātou noa o mua, ja. Tātou toi whilai fo i lunga ma o le ene fo i tūlau o le aso, ja. Tai le li o nā lawa e maulunga leo inon ma sewe ai tuole. Le vai? Ie. Ia, o le tātou tau whai wha mānola wa e leo le māsina le i nei o le la. Awa ngā wha pio le māsinga e le kau mou antu le neo. Ia e uile. Malo le au solo malo fo fa malo si u na fa timu te le mai lo ia i pensa o le sananga le sunga le ni pule ia te. Fa mai. Ia pio lo sunga le pi te wa fia nga se foi le lo te o le mai ni. Ja, sa masan yana, ja, ai fa kai mi la mea e fa so songa kamale o fas por masima ma. Ai pi o kam fa ya li isi la kiki do mo kamanga wa mo wa se kure sia. Ja, le. Avo na we le fol fa fita o nga se na tamala poto pa e vo le lia so o mo le olang. Ja. To tele la wali ia wale fie la talana ai ele ai se oki ai ye pa wale mea ingu so se kaimio la so ai ingu ye so mo le onanga na pule ale o fasi povi fasi puwa fasi ma moi fasi mo o le pusa a ko o le siu pipi ya ala ke sa o lo ngai lo le me lo woi mai ya yo me yo le mo ke o ye ku fu ari kusu sa le la sa ma Ia, le yo le langa ne e ale faima ka foi singa me fa fie lo ka ma fo I karava e lo fa mai a os kama fo nga karango mai fo ya ngi ai ki ko karango mer ka usanga le ngi yong kwa no ma uso e a bo sa pe na le langa ta to te fe wa ya le no ya ku la ma ya mai so fu nga tu la fa pe. Ia, lena, ia. Se ia umaia ia lo whinanga. Lo rea ku so le kirisimasi le wala talata mai. O ani an tātou whainga mea lo whanga solo. I le tau tuamala unanga le Enterprise le niwa. Ia so ili iau li kirisimasi. Ia, ma lo whaftai la wan mo mātou wa manoa. Ia, whaftai kui mo tūlanga le tātou pūlenga le tio. Ia, mo le mātou wa manoa fo I astai tasi. Ia, be foi nei lao e fa lo patu tanto ma wo si tato o tino ya mata mai manga tele ya se ya pa ia foi le autinefo ya la tolo fa longo ya ma le ta fa tam no ngali nei ya so ya ko fo fatu ya le Enterprise nei Marukau ya I lo ma le ma si tato o tino lo ma o mai ta fa salong. Ja, malo, am tai mole fa tu lima le riva ngole a woni au tilo. Te le vai ngana I fia fa ma tu mai a kus. Ya wala le longo pu ili o le tantu tu wa. Ai longa e malo no o tau yes fia. Sao lele ya te longa tantu pena o so ia o stat day so ia pe la so le o le new year ya ma ya so le Christmas. Ya o si ma so ya fo ya ma wala wa trata tu fata mal. Ya o lo tele lava ia fa pito ia atono le fotasi fu I fata nei I bai sau fu io fai nga mea lo fai me se fu le trato wa fa sau nyatu ile fata li o le petole o le Christmasi ia te longa o le o tau mo tu sa pe e tele o na fu ile I o cashback ia po o cash bonus ia fo lava I le mana o lo
na mia fo e ai na tasi tulang fa pe ai na u i le time nei o le to tele na ia inga lo mana o lo fia tulanga le o le cashback tulanga po le ona o le telefono na ia ia o pe o fo fuanga tele ai na pe e palasi i no fia i mtai fo o fai ma o lo ma to tele ia pe o la ne o le to tele na ia e foi na ia inga o lo fo ia a fa pe tolu wa fe ia mai la vala to le afita la e tu le lua fe o le cash bonus le i lungo le deposit ta vale so o le ala vale le tulanga e fina ngalo ia inga yo tulanga la vala o ia e tam fa ia tanto wa fata vale bo tulanga ia o le tulanga le uva ia pe le to tele a fia tulanga ia o youth pe la ne o tele ma to youth wa special ia na ba se tolu youth le o ia to no ta lotoa ia o ia le Horen Colorado le e suta si ve problema ia o le lo ia fo le lua fe sui ba o Colorado lu su fa i va lima ia ma le tele la volta to youth o lo ia Toyota Hilux o le Nissan Navara o le Ranger o lo fai ona luma tato lotoa i le tula le lo pa o tasa ili se piki apu ia o lo ia tato tapale na e pe o tele ta vale ia pe popular terminal ta vale fo ia o le people mover mo le on 4 fitu 4 ma le balun 4 de la iluma ia ono to tele mai ainga ia o lo fa pe lo ina la to malo tulang fa pena o lo asia si mai ia pe la na o lo fo ia tausa ile fo ia tulanga yo band ia po coaches ia wala wa ia fuanga fo ia le malo se tato tunu ta afa pe o lo tausa ile so sa ia lo ava no le tato lo toa pai na su mai ile lima fitu tolu kwei sa pro ne manukau ia o lo ia mato ia tulanga fo le trade-in ia tulanga fa pena o la le met fitanga le pesi mani fo le ka ia la trade-in ia o le offer sa le trade-in ia lana fa tupe fo le tulanga ia as a cashback ia o lo fai lava e fo lava pa o me tala no mai ia fai lo mai fo tulanga lo na ia on mato tau fai le fai ai ina ia fai ona tau mo ina fo ia me o lo fina nga o le malo se tato atu ia se manu ai mo le mato wa banoa ia mo le fo ile kai le maru ma lo se tato atu ona ole amana ia o tau tua vai ia tulanga uma ia e mo le 12 aftai ia afa pero sa ile se sa ia mato telefoni o le overselau ono tasiono fata si va overselau ono tasiono fata si va ia fa na mo mai le sunga le pule ia cherry cone ia ole tamafo ia tau papo ia poto ona fata wa le o kuso fielele ia e fai ona mo mai mato ia pe fa pe fo lo human marketing mo tau sa ia sa ile ia vai tau fo tau sanga ia fa tai mo mato wa noa o mua ia dai ia i fo ia tu te mo fai bo so ne yaso ia fai mo fo se ala mo mua ta tu to fe lo ia lo fo ia fo ile tu ta fo na mau se ta to tu fa ai mo mato wa noa na so foi so i fumei manuia le sunga ia ku Sofia le lingua vela vo ia ma funga tamul moli o le tautumala o dangana a le Enterprise Motor Group i Manukau ia wala sa i linga lau so sa ia langa tui leo nei maua ia o le afu cash bonus ia o le tamalanda e umanga e happy joy le vai kau o le afu kirisi masima le tausanga fo ia o ne toi fo i ane la ia lea ia i toi fa fo i ia le mulmeanka o le o le si lengi o le tautumala o dang a le Enterprise Motor Group i Manukau lava
Los fulu malavalu midu tuta ile lua whawhiwhia tu vania to loa ile nei Aoauli manatua i la tau a tātou le ma futai foi le nei vai tau o tulanta ia Sofia Fia wha maisilanga ngole tua le ma wha pa i antu o na au wha ma whanawhana ma au wha ma lolo ie o ngā singasi Sungi atu ai i tā A o wha solo solo na whawhaunga Whipula fi mai whatu o le langi Angi malu mai le matangi A o utu matangi La upenina o ngoto atu La ulupelele o lele matu For ima Toi fieva aia Fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna no leo e Po o feo e ai Ta mai tala sio e lo mai Te mana tua lau masani Pe a umana tua fiafi E whaai u ise upu a popo au i E te whai mai lava e alofa Alufati so sektasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upeleino La auto fe alufani Yamana tua latina peleino Longa mali umatangi For ima Lo utama peleino For ima To fieva aia To fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna lo leo e Po o feo e ai Ta mai tala sio e lo mai Tu lau e whakatulau O kamanga no mai Te tamana i na vai vai Motoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te o kau e toi Kai wiki e te atua Natalia e toku tamana Yeah, you mauna o kaol E ki tōtana manawa Halo koe lomo No haitau e te atua o loi mato E mi alele koe te tamana I te
kita kalanga for Vani toloa foi mai wa meo le lo foi ngata ya o vai toi foi tanto por kala me fanga solo le vai ngola wo le wa lima minuto te ai le afon le lua ping mo le vola so antai la so mo mulia fo va tanu ina ile tele wa onga i tonu New Zealand ia lisio a onga ia mi se le kolisi ma fana wi lo senga sfulu lu sfulu tolu ia le wole vena mano lo ma ia onga i le mai ai o la tu suenga o le NC A level 1 2 and 3 ia o lisi vo fana ia nai tau sa ilini ala tu part time foi ia wala vale experience o le upu fa peritani o le experience o lo wo o se mea ma fatino e le jamle sanga le an take to fitu le global youth sevens le fa ma vai antune na mo sin teng mi mano lo ma ia i le vai nga fo le au kapi ia ula la ai fo lo fo so se me fa nga ila ke le fongi fo le wa ma kwa yo kwa pakia pakala au yo ia la ka hotspot di fainga la wari ia nga yo yeah, anyway, o sau no iluma mele tong ia pe pau fale. Ya pe scan ai fo ia pe pa manta mata. Ya o sau no la ia va soli. Ba ia soli ali ko fori ia o paranga o pala ia rai he la musi tali isa mo. Si wanga lo ya o makwa o kia mele o le mai tau suafa po ingo tangata. Fingo fielo mai tau fo linga po fofonga. Ia no ilo le mai tau o tau sua fe fiesko ko kit ia o sa no la ia le o fa kulo le ia va nga fa kwa e la parking i le via fa em venga ko parking ia fa met kanal va o le ale me me fa nga e parking i nga i lu mai ia o fa tu no la ia le ia va ai la o ko kwa e le ma si jo ko i singo fo e man tu o le mako fa le i e kua ko foi le o le fale io o le au konga le piko mai lunga nga no me i kasi a kua i kua wale makana kua le fale io le au konga fa ba luang fo agu luang fo o longo wi ka kau foi la nga maua ia le palaka ila o ke le fongi foi le faula ngi ke ia o mokusia ia soka inga i kongor ka ko kamsanga le ia pa mai lo malau laki sali so ke fa ku so le le o lo parking fa yo ngo fa ka mango fa ka vivo ia sola o le mako ngo e ka or ko nga mango ia e pangale o mai ia fa o fa vale lia ave ilano yo ai o le ku so o va ngale kai mai o aku au mai mako mango mako vi ia me la nga lo fa pe lo mo o fa ma va le vese me ve sempre o mai solva già lo fa tu le skipper le kapiteni ole au malo si le Aoauli under 18s
skipa o fena wo ye la wil paelo man tuale na ngata o fe tu vele le email rasco ya fa solo tu nai tai fa solo tu nai St. Luke's fa solo tu ele tai o ona na fa ka disi mo ko fo me ko la kala le ona na fi o ma mel tam sang ya fa mai la ia le o manto o mala e fi o so kwa ngai safo i se Rebel Sport. Fale o fufu le Rebel Sport le mawai mo meu Nike, meu Akika. Ya matou ye ta alo mal malama. Au tanto ye makwale i la fia ngame. Wa iso mitia fole anko male anti. Yo, i le ringa tau. Ya matou afelo ina, fa soli. Ye yo le ko vai ko ngai. O le fema. O Rebel Sport male ko kapungi kari. Tole. Ka lungo fanga kongo ngisina. O i karunga o kaunga o mai kongo ngi. Waka o ore i ngā i le mole i ngā i Newmarket. Sorry. O kou le whaima o kou i a Newmarket. O le mea ngā wofo e ngafi. Ke rei whaai se sā mo i ngā Newmarket. Ko se kaia loka kau au, ke nge pālang. Kaia resi o kau au, ke nge sainga. Kaia loka isu fo i lele le mangongi o spray. O ka wea kong, ngā o overseas a i o ke wea kong. Whape, o rongo winga rai rea au mai i al mā koure mai oi. I Samoa i sa au kilat. Ni haira. Ua maua le mōrfo. I se meu kere fia fia. O wanu leo ke ngofongo fo inga. Ia, o le mea la e o fwoi le o mafo fau mara o loto. Sole. A e vai e kunge i lunga le mautou iwa ke vai e ko le mautou inga pa wale mere ke vai kwe o au kawhare e kusi mai. I ele ngō le mō, Westfield. E se le mō la kwa mōli, no le iru mai i le manuka. Se ua pasi a fo i la o mōli li. E maanga ia ka iau. Usa e tako loka o ngā vale le pārang. A e tako re si ku, e le kingi Auskaria. Ia e pi e lomi lomi mai fo i le rero kwa isu. Ia e kamaika i mai isi a ku. Fifi i ko ma fo. Vai. O le foi la kia i ele o nganga sia ko inga tantano fa tuai i se o so ya se manu Mikael te filo va a faia o e masangia i le mole manuka susu mai kara au mai manuka ku mai ma ko e under 21 under 18 e makio ka yo le mela i o le mela fa yera o kara soni maka au kia ka wango fa ngau i Auckland Hospital ia mau ngofo kongo ngiusila ka ore kongo le mornga ia so e sa o ile ho le ori ia ngau kongo le afo o le fole enga e ku kongo le fole e ka sier ka ka fio lolo nga meo e nga ku lola o le ori ila le folo mai ku e ve ku o le parangi le mere ku mai o e va me no makama cha we alu piko ilum ia kuli loska mikinga e kau fio lolo e mo ia e kau pakia pakavo ala e kau wange e va me no malpala can I help you oka lo me ayara ka mane e manga kuala ole oka ai ala se la ingale au follow mai kuare o ia umaro ava mai no malpala next please rongo na va mai sauris de so mai e mangora o le wale ri ku mai o le mere ku kai me a ua makua i ngalo a ko ele la ngale ku po ai ngo me ai nga ka ea ku ro mara ko mara mai ya le para how can I help you today manku o le wa suire nga o le makua suire nga ngume nga ngure nga ngume ku ro mara ko mara kalo ngai hey ana wakana ngora ka mana ile siva ngana yo njiku wale i roa po le ari ngore me ai nga o ka momo kukua per ka mar oi ka fiolai are wa ku murki ore akari ka fio ku ngoi e veira ko kuku ar ka malo valu le uru fa pe ui e are upu para ngi le ke do ke ka mai ka ko fi shili me o le para excuse me you're taking my time and the queue is long
E fa mai lo markomano. Oh, excuse me, sir. O le ua maua nei ngore mea ai. Ia fa mai lo marpalang. Ia ma ngol palang. Ia kua marpengi marpepa. Marpalang. What would you like to eat? Markomano. Same. Ku say same. Ai kusi ngai oi le ri nga mua mu. O le mea la ngā le uke foi ia kua skipa. O e ka whau. O ngai New Market. Yo, is a plenty of fish. And fish and chips. E si fa uma ku pera ukala yo New Market. Mako akulo kongwa ngafi le via uma markai covid. So le wel so le. Esse vi fori no lembo. Yo, o la ku kong. O wel so le ki le rifi. O va pe. O ke manga ku ai lifi al no pi vai asola. E ku e kongus ko inga ngai e ngalo woso ko e kongu fa mai o fie ke alwa e ko kele fo yo ko re mai mo mer ngi yo ringa ki ngai le li fiel no pifa ai wanga le ngai me le fil ko ki ri ai ma ko ale ma se ma fu ngai aru fu ko li fiel no pifa no pifa le ve shika ko la or ki mas anyways o le venga wo fo le mola New Market Mako la a koe kong. Sol, ke ia rwa mea o ka manga. Sol, wai fui lai runga mo. O vai ngā ko ngā whāpea. Wai, e rea ko apala ne mea ngā mako sāwhari a koeira. O ea ko, maka ukia. Ko au wa aia le se mōl whapengei karunga wola ma o whāngau I ngai I whea. Miro mo hospital. O I hospital. Ke ki kilo ko whaperu. Sol. E kia waka. Ai pia ngalu fui le vai runga le mole. Au wapea. Ko amaka au kia whainga New Market son. E au whakuleo ko. Son. Mo ko wa aila iene mea. Uso I. E le mawa marwhana mai rei au kirangi nga whanga wengi usi. Walu lau vai. Au vai ngako. Ma ngia lau vai voi le whakua ho ole olo ko olanga I lembe. Au wea ko. Lal la pisira pa mai lunga o fak ba ko e pau ala ngan me lenga misi I whainga le mole mol me ka o le filter I por me fa mai la pisi ai o le vong fia nu se si lunga ya la pisi alongo inga ki kiro uma ko ya kanga kai e loki o fu fa pala o fu ko ngole mo. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
ua lata mai le aso e whaamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu maratolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vawe lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema o le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Whaamone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mailo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau safo mai le pulenga ma le whainga ruenga ale Radio Samoa. Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
So kung malinaw le pa Joe fai lua le rivaingo la Aouli vale pese o mai le kirisi masi ya le rivaingo la Aouli ni la so fuan so fluono te sema ya la so sane America Samoa o Hawaii ya o America Alaska Kananta ya mai se tu o malo fire sto behind ya mato o lono winga e mua o mai senta ya mato e longana umangkara ima komero ye fukwa o ku Você já vai pai passo com o seu momo e amako. Sunga o whenga whakau e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, wala tamaile Christmasi. Tele whaapitoa a le Papatoetoe Trading Center. La tau te whaatawina mai ma whaatawina atu mea whale fau ma second hand. Maua pusa tu, moenga se tino foa. Ma le telo isi mea whale. Susu mai i le Papatoetoe Trading Center. I le iwa Rangitoto Road, Papatoetoe. Pe wala au le lua fitu valu tasi o valu lima. Lua fitu valu tasi o valu lima. Hey, hey! Awala e keika ai sauka sisiva. Vai
stay Paulo Fofogamua foloma lie fuala Aouli ia Aoauli nene te ia sesi ia ua tātou le mafukafuka ai le ngava ia sofo na abe ile langi iyo tapisa vali uani malu leta uafia ina uatua na iya tuolela taua ne souzi ete tirua tafao aneia veliuliua ile solo samaitai samalivali ne ile laungatasi sasala emanongyo na tou mana yale pega solo ai la foia la tomata ile sabe o maya tato ia Samoa masiona la fanu o maya tato ia Samoa masiona la fanu. In this update, a belief the government's new family violence goals don't reach far enough to prevent child abuse. The second plan, announced under the National Strategy, focuses on breaking intergenerational violence. Safeguarding Children CEO Willow Duffy says the government target of training 10,000 frontline workers a year ignores 400,000 workers involved in making people safer earlier. She says keeping up their numbers is vital too. People like your teachers, your doctors, social workers. So this is progress, but the government really need to make sure that we get those other people. Annual inflation looks to be heading towards just over 2% by the end of the year. Stats NZ's food prices dropped 0.1% in November compared with October. Headlined, I should say, by fruit and veggie down 2.9%. Rental prices rose a modest 0.2% for the month. Senior economist Mark Smith says overall consumer prices were flat in November. What we did see was only a very small fall in food prices, so that held the overall numbers up a little bit more than expected. Bow Repairs must pay $243,000 in fines for selling a warranty without customers' knowledge. Now trading as Advantage Tyre Solutions. The company's been convicted of breaching the Fair Trading Act with its road hazard cover. It automatically added the extended warranty to all quotes for tyre purchases. Customers required employees to both tell them about the additional product and manually remove it. A New Plymouth man who just found out he was New Zealand's latest lotto multi-millionaire spent Sunday night out there with the planets. The regular player picked up a power dip during his grocery shop at Woolworths Spotswood before Saturday's $23 million draw. He says the life-changing news will take some time to process. That's news. In sport, rain has cleared and play resumed on day 3 of the third cricket test between New Zealand and England in Hamilton. Moments ago, the Black Caps were 150 for 3. Kane Williamson and Rachin Ravindra still at the crease. A stark admission from Manchester City manager Pep Guardiola after yet another Premier League loss. The Sky Blues have now won just 1 from their last 11, with United fans taking the chance to chant, "You're getting sacked in the morning," to the City gaffer. Guardiola says it's up to him to figure out the problem. I'm not good enough. It's as simple as that. I have to find a way to talk to them, to train to them, the way you have to play, the way you have to press, the way you have to build up. And I'm not good enough. I'm not doing well. That is the truth. Southampton manager Russell Martin and Wolves gaffer Gary O'Neill have both been sacked this morning due to their side's poor form. And that is sport. I'm Raylene Ramsey.
tala fatu o lau tala le nei o le tau mule so mele aso atai ao. Winga le tau mule so o le ati munga le nei aso e ono mamafa ma e ono iai foi wila ma fai titili. Ai o le amama mai ti munga nga i atu le afiafi. E amata ona whalongo ina le angi meo savili mai saute si sifo i le Aoauli. Pevela whamawina mo le so e lu sfulua tikeri ma le malu lua se fulu ono tikeri. O le angoto i fo le lai le afiafia na nei le toi lua sfulua minute le tulaiva. Mo le aso atai ao e Aoaua, peta i o le amo ese atu i le vave ao atai ao. E whalongo ina le angi mai o savili mai saute, ma e mama mai anga i atu i le afiafi. Me vela o le ai e lua sfutou tikeri, ma le malu lua se fulu lua tikeri. O le aosoa e le lai le toi 5 minute le tulai ono le tai ao, ma o le angoto i fo i le toi lusu tasi minute le tulai iwa i le afiafia tai ao. Ma lo tala na le tau mo le so mo le aso tai ao. Tasi 5 i fotolu amo. Radio Samoa. Oh my, if I tapu ai, le tupu a whanau mai. Oh my, pepe se fia, wa whanau mai le mesia. Pepe se fia, wa whanau mai le mesia. Oh, pofilemu, whanau ai o Yesu. Pugula malosi fetu, whaelonga yo ole tupu. Lolo mamoe, whahali ai angelu, awale fefe, he matau, awawa whanau ya ole tupu. Oh my, if I tapu ai, le tupu a whanau mai. Oh my, bese fia, wa whanau mai le mesia. Bese fia, wa whanau mai le mesia. Kerisimasi, tatou o mai whaatasi. Le pepe wa whanau mai oi mau ia olai. Le a ese tau i te abatu mo ia ilona lofa angalelei. Sa oloto ai tatou nei pese mai. Oh my, if I tapu ai, le tupu a whanau mai. Pese mai. Oh my, pese fia, wa whanau mai le mesia. Pese fia, wa whanau mai le mesia. Oh my, if I tapu ai, le tupu a whanau mai. Pese mai. Oh my, pese fia, wa whanau mai le mesia. Sufangavali dao Kalix Mane Sasa. Lebeseo mai o whanau lebeseo do walu wirute. Ute anele July tolu tamaiti sound by Moltan to Pulgalame of Cecilia Batali. Langlawina le Finas Delights mole Uncle Sprint ile afon to. Inga nona lua mo matua o pepe fong. I le taiminei o lo whaatupula iai le talibivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lapati ai lamati ai pepe fong whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu se ina malitina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti te ai a fianga o le wha mai.
O tui e leise te tongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, po o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O le R-DEC Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-DEC Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-DEC Travel. Wha ngā le tautua le Pacific East i le masina toa te sema. Ma mawa i loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand Day. Se ina whailonga se fulu i aso tona i o vai aso te tasi. Manatua o loa wha wau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fisiri lunga o telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no piliona mai, mo li pe teu tupe tus tupe i soa se whare tupe maisi au nanga i Samoa. O loa mawhaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi onono. Mo se la lata hatu i ante oen. Pe wala le tātou Pacific Easy mobile app mo le direct transfer. E whaasawa i lo teimi ai mwisi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele keresi masi mo le tausanga fau i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo moli i Samoa. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usuina se pese o kirisimasi i o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o te seba. O le a whaire se i le aso lavarana ili se furu le tai au. Whamone mone whai tau manino a iainga i lunga lo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisa whamtalanga whaafsota mai le ofisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi mo le tausanga fau mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ai le i PC ale tiro i whanga wha taunga i ma tā whaunga fo i o le kirisimasi ma le tausanga fau. E le lile vale sanga le mu i lunga o whemalanga inga whai ele sia ki o lau ta vale i o pa o ta vale e mi se le vale papa kiu i le nga i hantu le kirisimasi ma le tausanga fo e mo o ma mea nai le tautua e ma le o nanga le sunga ia Victor le tai world talo va Victor ma lo nganu sei ko mo ma le nangi ma lo so fa ko mo ma lo la von sa i ma lo to lo sunga ia fatalo fa fo le po ia mo lu mo sa mo ia so fa to Yana mafuta metono mota malawa malola kono sai malo tawa tai malo ko iso fo madia ya to ya wa to ya usianga ya una tanto go riele wa so fifia Victor me le sunga male una oh ya okay me nga ka ma iso dia de sau wa kali ko viti mai ole me nga le makai couper de melele e lua me e Victor o le fosi o le malo si ma le fefe ya mami ma le aingo mami
Ole fia o mea ngai lua le ke sa ngo mai ngi o. Ke ngo mea ubanga. Ia, mai, ia wai ke alo foi le ko le na a fa ia o fa ko nga mami va ku ekta awang ia o le fa longo ku ngi la ri poki no le yo ia kalia mal fa kai wa le menga e fie ia sola ya sa o le ia ia ai ko re ka ko se kwanga do wai ta ngota to kwanga ia pa malos ia au ngang sekuro vai ya ngai ali fa longo ma ko pure ngai ko e ara e oki ro kan ya la ka ki si masia malo lo ve ki mas o vole singa o ia malo lo ari se mas ia e sa ngola vel kanga kai ya ki ia la me mele polonga ia e ko ja le ka kala ngoa va mai de kala ngoa ni sia ori sori fa fenga ino e victory ma fonga muari de mere ma ki polonga ia ia ma no le onsa ia wa avia ia ka o mfaka ka inga ringi ia u ia ka o mfaka ka ia ia mo nga ka ngua kwa fale ka kangi foi de o kuri e mai ka ya vekta ma no le onsa inga luenga amanta o le deiva yaso ia ma lo foi le tawa tai o ani fa to ia fu ni fa nga ia o no silfia Samoa i le ia songafu ya okay fa sai mal mato no fa lo se manu ya ka masa sina mato ponte senior ka text man tu no senior te se apa pe utolosa ya mato lo que senior riba kasi do tala sul fitu era ko tisio lo tala fitu sene mana tu lo Apple ka text ya for airpoint ya scan to no sa ko falo lo apa pe so after pay ya fa ngai na foi ta to after pay e utolosa i ta ko famu ya man tu lo con kes ya ia fai foi po pakil ainga ia le po tu data to i ya sofia que le fai po pakil fai tale ole ta panga ia o kura von kesin ale dua sofitu tala se tong ia ile tato ponte sidi au ne ngalo lo swafa ma se fo do numero tu fo tono tato se i semana malo e foi se sia data se la ta pe utro sa i tato pamu le swafa man malo o pa le atiken a olo famorina o le lei vai ase tato gata e turosa i le tato ponte sidi o le tato falicinia o tato tuatusi o le tasiri matolu istama ki road ia puk mara ko me o service sa foi tato service le matato transmission service li fina tato ta vale lo nisi maulunga so le nisi po le snoko fa pi ia matato pu pas le tera no la matato pu pas ia temin le fa pena tau se so pu pas o la yu ia lo matato pu pas ile tato pa ngata fora tato fleas o ta fo ta vale ia fa le fa matonto to no fa forusa a pe ni me fa todo ni me va o riki so que não pena ia pouco me põe me ia tato falisi ia pe por ole wine ia el was uta la te tomia ile tato falisi ia alo moto ta vari fo ta vari tuai pero que filinga tato fa ta vale tato SUV cars tato small car ngata fora tato hyper cars ole manapiki apu ia o maua tato for winter hilux marili sen uma lifa manaya uma teu i pa luas formatas ia male stilis ia male snoko ma fapi tato ki apu a pete fia falai ia suma ile tato ale ta vale ia molo que aspect pe a falai ta vale ta vale fo ta le toai e mo te lavoro que aspect me ile tato ta vale ia anga e me tato par pa ale tuatusi tasi fixu suru pecho o ta lo mata to pa fo pa tuai ngata foresi que me cuio a mata mai se sulima su parilua suranga idungo ai mau wala velta itu lau ta vale a pe te fa wina sau se que me que i pa toa se sai la vai te fa wina mau la valo a velta itu lau ta vale ile tato po te sindi a fa tino po fa ta vale free la alignment i tato pa pa ia mata foresa to fa de silia fa tino la alignment ya a va pe na po foi malangar mo tu ainga ya kulia foi que se aqui no saco se aqui por lei pode vale são a pena esse tanto já para pena para todo ya le lavalo lo mano lei matau le sistemi la sistemi le lavalo lo são le mo o to wala lo mo to pa to ta si anga to dima maktas mo to yu apa petro malia la fo o pa ta vale na wo ye a pe o ne iso pi apu e sai to su la sai to su ya ia to sai
o pala fo ke sia ngai longo ia leila wala so mai ta tanga se ta no fo ni so o alo Samoa o lawa ke te mai me fa ta vale a fa pena te we fia pala ia i tolu ta to finance a su valu masi interest o tato finance fa nga temene i tato la laie dua i tato falisilia ngata fo lea ile tato farpa tadia tato si pay after pay malele pai ngata fo tadia ko tato wisco ile tato farpa ia ngata fo tato falisilia fixa la vale ia meta telefoni tato falisilia o iva ki kasi to lo o tato farpa o iva ki kasi o tolu o ia o mi kasi fa ile lo Samoa o se soani a temene ka lava se mali o mātou leo whaau ia se mai. Sei, fuia le sunga ia Victor wa vela vuia ma funga taumula moli o le tautumula nanga le Tire World and Auto Limited i da East Tamaki ma Beach Road i le pitoro o Tara Fatalafan tuai le aufenga ruenga a le Field Rubber Limited Lucia Junior Moli le mamtumai nai Mahanga Drive Masi lo matua oi masi uso ya Eroni Soti kawa leo le pas kasi le lima foi ala Facebook mai le siri ada wa war company ya wa manguia ir kirisimas msi elui malolo kele masio sio pas Radio Samoa Taslima ivatolu ama Lonu uwe Samoa wai la Lalele, oe inu ole vasha. Oh,
mole so te filo malu. Ole tu feel te ne Samoa ya mala mala male ta ngole sua. Le palu ava male sulla tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la voine ya so. Kasi mana ufa ali ali malu ay ti le fa Samoa una ole nanu. Fa amole mole so te filo malu. Now we are e mawale poto sili sili sili. Awane ia ona olo lua ia sili sili lo loto. Waino whaawiwhenga wha Samoa o ding vaengo lao. O li e wo fo i le waitemi. E whaani ali mene o malu o songa i miti ma sosko i ngā pēa. I langa re wā tāntu iei. I le waitau o le tau ma whana whana. I lavo e o te vai atu i Samoa. Soli i lavo o ave vesi mai ei. I le avo. I le malu. I le malu arangi. Ia. Wa uma na tu mata manga uma meu o Samoa wa uma o na tofi o Samoa fo i wa e a kam foi lan ga kai sui ia wa kelia ia mar fare ko ia masisi ko ia makako o le o pongi sam sa vali lava i mo me fu i o tainga ia en wa ku le mana malama ia le fa makala ku nga me ma se uma ko i maiska ka ai le lo wa e fai sa su enga. Ia ona e mawaila i leo tonu marisa. Awa e anu foi lele mor karafalongo. E sau mai sisi fo o la e anga vali. E o mai sasa e waka makau. Alu i konga ua. Io e me i foronga ko. Alu i saute. Ia o kilea kwa iama le whaare ko ngunga o kako. I le mena e tau. O le whaalongo long kalamba le anu i ta inga. Ia le lik o le wafia. Lo se fulu no mala fo minu tu te ai nei ale tu la tol ya tonu na tu wa o ngale fa na e po ni si fo fa na no ma futa mai ai ngo mai ai a o le nei ya tu sanga ko ta muni fa ma lo tu ya tu ma tu se le ko re anga va pia e o au le ma lo le luos fulu ma le tolu miliona tala ya o le powerful po le lo pia ora ka ma de wa ma lo ngi le luos fulu tolu miliona tala ngale ma maula ko piko ngu o video shawe se i o le nga ku ia ko foi le muri papanga ma fe ula le muri la awa foi le le nga ia ko fa ka ula nga pe palo to la kupe ma lo atu ia mo le toni o le ma vuto mo ia polonga sari e mo tu mo le fa tasi mai tamai ti sa no vai mo le tanto polo kalame mai alfa tunga le mai fit noise
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lua malava minuti o te nele afo le tolu fi fila kanga I toe fa antalabantu le divaingo lasso I lau mai mo. Ia mana fa fonga ang sa mo malo le ngalo malo le tawa tai. Malo tui man tuwe nanga ia to piki le fana wa onga. Ia di siwa onga le na mai tawina ia le sole na fa ia fo ia la tu lau nga tongi. Ia matu ua I lava malea onga le o le sole a soa tai au. Ia talo to mai ti sole o mai o to. Mai o te fie whailo atu. O le vei so muli foi neo le tātou polokalam. Ofisili matat. Ia ona tu ua foi leo le aonga ofisili matat. O le voi anbun foi aonga e maro lor. Ia wha malo atu I nei whanau. Ia wala au mai lea vai aso ma lea foi vai aso I le tātou polokalam. O loro wing. O le vei so muli neo le tātou polokalam. O le so. E le tātou polokalam. E le tongi tila stofi. Langa I le wha moe lau whengal wenga le Radio Samoa. Whantunu ina le stofi a sau nei o loro winga. O le a tātou le mafutai fo. Ia ona o lea fuafuanga a le tātou wa ala leo. I tangi o la tau tali mai a tātou whesili matan. Ia e lea so wharai. O loro winga o le so. Ma lea so wharai. Leo la tu whatasi e suafa po ingo tau le whanau. E ona tu le tono le tātou sei. E te manu malo ai. E whae longa mo sao nia tātou company e langalongina I al porkalamene o sil matani. O le company momo o whaisi o mio tātou mafuta. Ia o te ilo fwina wa tofo ia ile to o te leo whanau mao lantou ainga. I keke mai le whalakeke le Fina's Delight se maua iai. Ia keke o aso whanau, whae poiponga, ia maso se wha moi moi lava. Na paualau mea whaiola wanwilunga o le Facebook ta ilalo. Fina's Delights, P-H-I-P-P-Telo, P-Pala-I, P-H-I-N-A-S Delights, I lunga o le Facebook. Ia ona I maua, ma leo le ata, o ata isi, ia makua inga si kaili isi, ia ma flavor isi o keke, o lo ia I lunga. Nā, e la mara company lo na lua, o le company, e lo lomi ai mi tiafu o fu mawhana, ia ma, ia le valava so skua inga mea, a fai foi o ngai e sau design e fia lo lomi lunga o soula ai ia na paua lau me fai ia lo walu ia I lunga o le lantou Facebook, Instagram ia po o le afo o le TikTok nele o le fisili mua mua la o ai le ngore skampangi le ngau kaua ku le lava ia so ato hali tamati le kampangi ngai lo lomi ia le lava ku le mole keru e le se keru foi le o le mole o le sosoani o le company e te mawai mi tiafu ma le ofu mawhanwhana o le anti ma le anko I le taimi nei alo sua mareka ia o ka umai eila ia le tolu fitfita sirima I wato
le wala tulu sul tasi minuton talo le tula e fali tamitsia. Ja, ai le to mu fustimi ole tato polo kalambe le divango le William Fiona vala mo yo to mit. Ja polo fano fo ile tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu. Ja tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu fa malulu watu. Ja no le to spragen la voice ile ja. Ja, ua last la voice, ja, ua makua spragen la voice. Ja, on ole PC de fai, one of the answers on the same van today. Tanto wo ya me kairi le wo fa tasi mai tala fa me kairi. Tala fa te mali. O mai oi. Malu le fa te tai. Ja, o nai te lungo le awole te. Po wo e o. O no wo ole fali. Na e anu le au. Ai. Ia, o tu o le au. Ai. Oi, ai mo tupu. Ma ia. Moi kano fai. O le anu ma. Kale ova ai sumalie. Oh, ia ui. O ngā nai ki no re mea ngai a renga e ma. Ah. Yoi. Ia o le alana me nasa fu yo el nias. Malolo. Malolo. Ua i koe malo sida. Feololo. Feololo. Ia, lele. O le alana me sumaria ngai ki fia fia i e ri me kai. Chocolate cake. O le chocolate cake. Ho. Ua i ko for the chocolate cake le ma o le Fina's Delights. Yoi. Ia, e ala sau ko foi. Naina. O ai ngā sa ai keli i le chocolate cake lenga e malo. No, nana. Oi. Me andeu te le inga i o eri me kawi. E se ro kau kara sa le kere oi. Ia, ai vai oi. Lenga o nana nei e vai ia oe ma so ni ento. E deserve for your low nana i le chocolate cake. Yoi. Ia, le yamaro. O na sai me runga i. O le vesiri. Le uma koe ri piki aku. E pe o ngā o ri piki fo i o i le au. Ma le ua enga ia kai whakau sanga la ri piki ar vasenga e ka stalofa. Stalofa seu. Oi, Mika. Ia. Ka lo fai. O a mai oi. A mango ia whafkai. Te, o a where ke whengar wengai. Kai au. O, la fura uke mi usu kai au ri Mika. O ke wawi usu i le ongo. Ongo or kai au. I. Ongo fori fia ri Mika. No. Ongo or fia? Whafkai mo le price le au mai. Ua mau ara ofu. Iwa mau. Ia, e ana, e ofi. Ia whafkai ke le lava. Ua e mau ala kari alu siri ri Mika. Oh, sorry, e la po siri whamu mo. Ia. Ke le lofu siri. Ia, o le ala o siri. Ke le lofu. O ke le lofu siri. Ia, on sai me rai ngā. Awa e kia se me mau. Pipi i mau ke fok. Ia, le o le siri. O le ua mau ala whai longa rau ka mau o Mika. Mai le company lo na lu. O le ua lango lango ina le programe au tau le whanau. Ia, toi whai la le se i le Australia nei. Ia, e mau atu ai. Ia, tātou whailonga. O le whailonga mai le Fina's Delights. Ma le company fōrea. Nengo whea kore whaha siong kengi. E kau mei se sia tau lingo. Wow, ki ngā inga e kau akura kap. O i le ringo. O le whisili la li me kai. O i le ngor company lona lua. Lewa langolanguina. Ia le tātou polkalami de whisili matai. Me kai. Ioi. Ia, o le iare ngore company. Wha more. Alu Uncle Spring. Sele. E mo i rau kano. Ioi. Vai el ka kareo Mika raua mawalanga whai lo ngā nei ri ro re ngore company. Koe sau kasi? Uncle Spring. Ia. Le ngai maha lona vea sun tene. Ia. Ioi. Ia. Whakarikari mai la nau mea lo whari me kari. E o le la kapenga ko le Uncle Springs poilo. Whakai. Ia, le le. Oha, mea ngana e rufi. Malolo. Malolo. Me kairi.
Ja. Ea, ngala e alo ingu se sia ufanko kola la po. Ele ingua usa. Oi, ele ingu lea. Ele ingua cocola. Oi, o ngā le chocolate ngai fia ai oi. Ele Ia, le. Ia, vai. Awe ki koe kango kele le chocolate. Se ilonga e moe nananga e lea me sau chocolate. Wero. Alo fatu me kairi e uma wala watu e? Profetai. Ia, maruia ni e vefa tai anana. Mika. Ia. Wa mawari ngor kampangi rin ka ume mekar. I. O le ngor kampang. O le Uncle's Prince. Ia. E la sau sila yelof. Ma ngaia. Ia. O amea ngai lof. O le Uncle's. Ia. E lang walo o furi mika. Ia lango brown. Ia. Ai lang wale design ngai yelo. Ma ngaia. I. E pia o kamore ami yo. I. Sa o le. Nga, lele. Ia. O le furi ngor kampang iri mika. O le Uncle's Prince. Ia, nga. O le wakuro ngor kongor se ide fai a fevole velsi. Sofa leili. Sofa leili. Longo wing. O foi le sofa leili nga o rua. Ia ngā uvara. Aure re pūre ngā le Uncle's Prince. Ia piri ngō mua mingi si rua mea lo. Mai ngā ko? Ia māngai. Māngai. Ia. Ok. Pāwtai tele le wala o mai mika. Alofa kurko inga maloma kua welo. Ia. Manu ia le nei e fia le nāri top. Ia. Ere e vini mai. Ia ere e mau foi do wavanga e koe rongo kongore si. Pāwtai into le Finas Delights ma le Uncle's Prince. O le mawai. O le Uncle's Prince. O le mawa mai il temile ia le miti afuna o le auntie ia po le uncle. E leo koe mama o masano ale o ngā ngiyo kai au. E iai ia le prince fōna la asau tua. Ua whai ngoina ole e ka ua kai au. E li se mera wawe ka ua koe ngi ke i vua anu se si. Anu fo i sue oki a reire i ready merga ko. A tele me kairi ma i fo. Mana kwa mo mika. Ja, sika ko woli tamai til por kala mele ol think me. Choi tali man. Ja. Ona tau lunga tu le on tan to filo ingele so. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Just the sound of the word money rings in our ears like the bell on a cash register. But in a marriage, it can be like the bell in a boxing match, starting the next round of fighting. Yesterday, we talked about how we can better manage money in our marriage so our family can enjoy a more prosperous and peaceful life together. One money mentality is when the husband or wife uses money to control their mate. Like the husband who doesn't let his wife know how much money they have. He checks every little thing she spends money on. So he makes his wife feel like a child he doesn't trust and respect, instead of his equal partner. Then there's the big spender mentality, like the wife who's a shopaholic, addicted to buying new things all the time. She won't put her family's needs first because she doesn't have self-control in her spending. So she needs to grow up, respect her husband more, and as well as be a better example to her children. Someone said, just when you think you can make both ends meet, someone moves the ends. Many big spending wives and husbands keep moving the ends by their uncontrolled spending. So first and foremost, we have to live within our income. Spending more than you make will only land you and your family into serious trouble and painful problems. Remember, you're only poor when you want more than you have. Secondly, the important decisions you and your spouse make should be based on how fair and good it will be for your children. We need to teach our children, by our good example, how to use money well. A wise person said, money talks and never listens unless you make it. You see, it's up to us to take control and start changing our way of spending money. If you realize that your wife or husband is better at managing the money and bills, then you should let them do more of it. But most of all, you need to ask Jesus to take control of your heart and way of living. That's how you can help lead your family into His way of enjoying a prosperous, peaceful life together. Just think a minute. Alo fa Yesu e tato, tato.
Tamilunga wanchi lewa join se fulu minuti ona tale o le tula e fanta mai tira u tolu ngan tula pola kalame o le think a minute io e join no fo ilalo ma fo mo sina minute se fulu minuti lo toea ona tale o le tula e fa tomati e u tolu ngan tula mal tanto pola kalame le fo ivainga o le fiafi a fai we singa ngana wa le tau tamali i le ia so fo tanto pola kalame alo fo tele antu mo uto ai vai fai lautina ama lautama ia po anti po anko eu ilunga ina i Facebook ta ilano ia ingona UNKOZ PRINTZ o le lango ina to por kalam ai tanto filo ilas for reliant mit a lova tele antu mo to va taimika va taimikairi manuel le viafi soifua Radio Samoa taslima iwatozu amo Mafai ona awina atu le polo kalame ale Aoauli ma Fofogamua ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare vili mai loa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e resitala aila walo o le wa to iwa me duton tale o le July fa ia fa tele sambo mo le tanto maftanga ile nei fo ia songa fo ia fa malulu tu fo pe fai o ke kere io de orkimu re que io ai mana tua ai koika ia ngai kule lunga ke ara vele le vau io alu ka la o le la pisi alu ma koi koko ngi o ke pula pe ke alu ma kwa I vali ro vali ia pe ke alu ma kwa I solo fa malama ma o ke ro e ka ko fa malama nga wa fies furka usanga ele o solo ele kan la vui le famai soli ole ko vai ko fa malama ai ngala ni mo ko palpala on mo ko pa ye ai ngala ai le kiriro o fa fola o fa malama ngai palpala ala mama fa malama io o me veo ki fa ko sko inga le o poi ia mo silo ma ku le o le as so ise me fa malama ngai ko ki o ka vali so amala tule uso ya loto tulia ai fia ka usami sia skurimi e ese voi lonkof ia no fa so tai le ha o le telenga ia au matangi loto tulia io o Santa Claus Samoa nga re vai kemi fia ka usami sia skurimi ia nga so kai nei a fia mo war ka o skurimi nga so kai merika dengan televan tu so ya Pastor Carl Scouten lema to be dai Sydney Australia makua fa sa e fo ma inga ko kango se askurimi o longo e uma voila walwe aiza askurim e ma pu ele ka la foi le ia e fai me lo fai e le Christmas ya le programa o nga fo fai vai le dei fiafi e pa mai antala mai Australia ola va tasi mele fionga ya severe e por fionga pesta le antamo severe ya ma sionga kari fa mau o leo isa ako ia po o le sunga ya la Aoauli isa ako pa unga le lua ia wai ese le bombua ese le lua ia ese volcan canela com ma fukar alo que vaya e fale con ura o le voi le o le ngo opis au que le po fere fale con me no si fo ai sei suma ile bana sunga yang fam yang failure kala voi le ia e vai que bringi fa ma singo nga o cosa mo Terry tu ina ver wi ala fiaf tanto malo ma tuma ya nga fa ya nga ka ngulur ko inga a bon lo ke ha nga vi fo na ke fo ko ele le ya fa yo rita ka muri ya ai le va pe o rita ai ke va vale mai orina tolo ipa tu male penisula mai bolino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o basa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu
i fai mafianga Ie mama atene matama Olo o sisi vai ma pepese